hadwene se apomde adwuma ni be ko ba bi so okwa akoye adwuma na bia wo ye adwuma no ha se on feel safe na obia betima sore de mrasa ne nsam na waba be ye de opɛ wabra mraso so be hwe ni din sa ne nyina ye abrantie Rafa de a okokoye ye or Ridge Hospital na ma opani de sansem ye tuya type of behavior was unacceptable in a facility like this. You can't come to work and you are not safe. You can't give out your best if you are not safe. So I want to use this opportunity to thank you very much. In fact, that's one of the reasons why we came here, to see whether your emergency unit is functional as it used to be. I've been here already several times, and I've seen that, yes, it's back to normal. And so let's hope that, such incidents will not happen. The Select Committee of Health will never support anybody who comes here for whatever reason to come and misbehave or to come and have exchanges with the staff. And we'll also use this opportunity to advise the staff to communicate more. I know most of you in your nursing schools and in your medical schools and other places, we used to pass our exams by learning, and you didn't need to talk so much. But when you come to the field, communication is very, very important. So let's hope that you communicate more with your patients. The way a Parliamentary Select Committee on Health and Omo Echo Ridge Hospital. No mutum pasa actually hospital facilities here wo mayi madwuma for say nurses, say doctors, say pharmacists, Omo bambo ne niema mpenimfo ayede akwam amom no say the city and Parliamentary Select Committee on Health this answering to Ghana CEO owo kolebu aban ya sabia de tuja se maybe o mind na ba bedru say no ye hia ade bia ye friend say organ harvesting law saade no ye ni bi na se anya saade no a that be ebe how man our own population, if they need to do kidney transplant, they have to travel to India, to America, to the UK. We have the men here to do the work. If we get the legislation, it will help us. Me as an eye surgeon, we do cornea transplant, and we can't get cornea here. We have to import corneas from America. The least you get cornea from America, $3,000, $4,000, $5,000. If we have the legislation, we can harvest the corneas here, and you spend not up to 500 Ghana cedis, and the patient will benefit. The way a CEO of Kolebu, Dr. Yakubu Seidu Adam, and yeten can we emra Parliamentary Select Committee ne call or more atna ye eko he omo dwumadi na yes say de ayi ba ma menko amano somra na ye medi nkomo kakramfa Etel Tigu anayem friend is 80 Ghana ne Telecel omo deal bia bana mene ora Jerry Owusu Apeu edi nkomo wo ye General Secretary edema LPG ye Miami wofa Kofi Akpalu ne party no on a General Secretary edema wo mum mame emusa ne se na me wofa Kofi Akpalu wo hinie na ne ho te say Jerry, good morning. Morning no. Na Jerry wo ye anyame adom me ho den se atepa isi kwaso. Oh mo ye de radi ase na o flag bearer Akpalu wo he yo mechia na amo bibi official pa afin comment to yen dan so na ewo majumam ana nya ntia se yukufo abawura Mr. Palufie ewa bra na wada
iwura ne dem kunyane no ne mpaso omo na ebura ne dem o ena omo kokoma na so free ne mpaso ena tintin omo de ne free kumase ebe pie mu o enkran na me na minni omo ni mu na anura na mba bedru ye me ba ya me call ye na chese o yoku omo atena ye kase ye wo enkran na omo so waye dey enu nti no wada omo konya ne ni free ne kete so na jese wan twitwi ne sekura omo de ne ko omo so de bone ne waye wo mo adwene mu ne de ene omo atesema omo edenam ne se na omo susu se omo abo oman ne kro no na bepem se ye kasa ide enkomodidi a akwaso nyina bibia nkyere se abo oman ye kro no atese waye babi a omo kan wa se me ye cocoa board no bi o cocoa board bia inim se cocoa board ede panika mpempempempem a wo mo nti aye nti obi a wo de ne kana ye de no na echachwa ne nkobo mo kro enti besi no da so esemu oyoko ho a wo munya no yeah so omo emra mo no they have 48 hours I was omo de omo investigation honoma sana your mama ne deal until they are still within their jurisdiction, but it's going to end and so almost 48 hours now. Na o say cocoa board that day a kofika o ye de ne ma o mo a o mo de ne kai o ye cocoa road okay we're raising certificate omo NGR there is a year Jumana raises certificate the aquacomo or mumunchi aneka any asa beti no so mususu say or bo mine chrono. We say appear stadium and a friend make a chair me say helicopter crash no you are some more kind empty can be also Obama one match no appear stadium na frɛ wo ka kire wo sɛ helicopter crash nti obema yachi Kofi Akpalu yeah na Kofi Akpalu de helicopter na crash no e de no nim fa ho omo se o passe comment bi efa enkwala bi a awu na aban into omo wana mo okay na ni aban mu ni bi ewu ye de aban eye who did it na Ghana ni bia Ghana ni nti nipa 8 ena nipa empempema ewu o Accra Kumase kwan so eno aban enya akwan no emma cha accident na etuntwa nti ne comment o pass here about no Ghana for horo na se nipa 8 na ewu na emfa ne ho nti no ne titiri NBC for ehuro no sa na media appear stadium na ball mama ne se obema o match no ewo cocoa board adwuma ya ho na appear stadium na ye na adwene se the friend mobilization no Kofi Akpalu bi nti emzo ono na ye che minim adwuma anase minim ro a o play o Ghana security mu a o timi kasi obachi obi ampa nipa ne dane dem ana kasa ne nye mu o timi ye no kaka motobi no nam Kofi yire adwuma tete se Kofi beba orom na o ma che ne de nako
Why na ya na oye no ho kaka moto bi kotete Kofi Akpaloo. Me body di wana adwene tania NDC from Bumai. Why Apia Stadium? Apia Stadium kotete. So na papa na Bumai. Enti Apia Stadium no kotete Kofi Akpaloo yere adwuma mu. Asema me manu guzo mega ni dana ya wonti na wo bi se na se mi busa manasi suye mi busa manasi suye ama mate ase me se adwuma no oyere no ayo me o ka tell me so ne jakwa nkrofo akọ Kumasi awo mo tete no okay ana mpa adwuma mo se nkrofo nim no ana ode na ma je se na nim a ode na mo nim na ada nkrofo su ne Icha no for me na. Na me nimu aduma say Ghana buy the amana. Ndi Apia said na ama ya chi Kofi Akpaloo say. But am for so ke ka say. Na unti anya nwanwa say you ko chip ani muta. Am for say him. Mo am for say o muntimi mfa. Release bi amae. Matia say. Anya nwanwa. But ye ke ka say Kofi Akpaloo yesi e ma ne contract bi wo ECG. Emma ECG 2018 no share ya wa ye wie da aji kana kwa ye kate se dia cocoa board e de ne ka omuntu ayi omuntu ayi so fe ana ECG contract no oji a omo ma we sika se fa koyo Kofi Akpaloo ko bo botia e wo bank and not the supply and na sika na omuntu ayi so fe okay. And I know 3 years. And I know be tears as you can. And you know, one more in him word after more. If you know, move from the moon be so. They are not gonna at least I'm not a does any say a does. Tana, I appear on TV there or yeah, choir. I am not there or quasi mobilization. I will cook board ever. What they are crying. Uncle Bank and Uncle Bob with you. And what they are crying the Abuagana are buying. Guarantee. So when you're not Munjianica, don't go to the other bank. I don't know here. Matthias say. I come by the Ghana for no. NDC. I know they are said a more mamma news or Muntu Anamo. Innocent citizens. Our money Obiaboni and political we chante Jerry say LPG party mo ye de mo boss no ya chi ni ya ekeka kobe na nsaye nya no is say mo ye de na fa ho and near to one my and is within their jurisdiction for the 8 hours on the radio also which is going to last and okay. Inti as soon as almost in the area. Remember, almost was there. The Nipa means Sakura Nibina here. Nipa. Okay. We are Ghana for. Mate Jerry. Jerry me da se bibi ani so e be safra why? The money team for you na yo yes so da se. Observe nti we eye Jerry Owusu Afriye apewu ena ye ne di nkomo na asante Kofi chie Kofi chie di asembe ba me dey mi share my friend his excellency his excellency his excellency ene enya semti ne so me ha but Jerry mo ya allegation say Apia Stadium and Amia Kofi Akpaloo. Say wakoka say aeroplane toy and nipa nwatwe ewu abankradu no mawu abanya wo hwe. Mo okay say comment. I know okay we kura say as koko no. On poti koko mye koko na. Mo koko bua o ma ntumu ye no kura so ka obi. Mo ma me Apia eni nkomo. Wanya Apia. Manya Apia. Okay. Unse su se fan ye bua so hu nti ma me ne Apia eni nkomo. Apia Stadium achen. Mejo so mirror wani o. Me ba cho e fra me ya obo ama. Okay, scale free, you to free Kelvin, until Osanin Fio. Apia. Oh, there be someone as a job for the
asama wo membi amuka bi me so me part of the enjoyment ana ye to player bia wa amonone a muni was mote and the whole sunny video ka o kan na ke the first time ya to present bia o team ya board wa ka kan ya bad bia Abia said adwuma me ne wa na ye tie ni osusu TV ma to de bia na me no me do bi kan to scare di obaba yire ye fa no konko mo apia na ada no wa me achi Kofi Akpalu aye odey a wa me achi ya pa Mr. Sompa FM. Sompa de di kan oba na wo ye program bi wo no ne o bo amman ne ya bi ne dubu a chese ne wakodi so wo jadi amenim onyai mama radio no ko ne nimpa na samu fre obi na mo kate na mo ntimi fre nyina so de machine mo ntobi na Sompa mo ya number 1 di kete ka mo ma branch de gina so na ka me kana do man kuma sem na dia oti e wa ki di oko kanu so wanti ni kan yi ende mi ya na ka branch no me man platform ke fieta ya obo ama ni ba ma mi nwa ba nu mo me ye popular me ye big power he mi nwa ma nu se ye kuma se sabi nipa bi eya hoya pa na hu anu obugu ani tia mi tia da region masa makosku se wo ami ma keka ma contest president ke dipa menya no Kofi Akpalu ye chemi vote ruma ye chemi gwa mi na go vote one masa mi ye popular papa na blanke o ka say ni man platform no onya kwa ni ma ye debate o ye nine gentleman ya Kofi Akpalu na nka so mo ko problem o Kofi Akpalu one nenam Kofi Akpalu ni ma o ye nipa ko watwiko tifie Dr. Omane Boama obi abu le pamina kosku akwa doctor na bgami de du ba bi o dre one sam WhatsApp ni mutalamu o we bo ati ni boy ya wo preempt ya nyame ko odi nkudi aso da fwa kesie wu na apelu ati be gira television me no wa blank edi ngomo se keche Kofi Akpalu se ni ntase na wo kasafa enipa wu wakeka se bebre o tibi ka se John Mahama yiri ye ntimi ma obi oton momone ne dawadawa o taki na dwo e ma first lady eno de politics ne me kabi kire MPP for doing ni ba so ba ko to the sense ni pakesie wa soli adwale no pan no sia ne pa ana pan le min te ni asite ne moto na ko kitu ma kwala e be kere se bi akurasi ni boy aswa no boto na menkei ana ha bayire ana sikoko kure ko tu e kire moto ya kire Omane Boama wo boto ma so ni pa obi po bi so na Yesu Kristo kura o ka se yanko bi poto nko bompaye na bi obuko wi na be pono wasa na pelu atile nya audacity ye nya presenter ete se keke oti wo ine ba radio wo ni interview no bi aye se tweduma cho wo amman wo kwan na me amanko school ya mentri assembly man ko dai na me ka se na me ko over border it tell me that don't go there no when na kwa ki kan se mu ama busie bia ye dudu kwa bo mu yem twe wura ho na me no kan se mu we se o boss no mi ama ye accorative maka chere se munya Akpalu na me ni na tia san me na na ko tia sia ta adwa atipi ni vie na Kofi Akpalu papa o to ade ni Akpalu more than 30 years Kofi Akpalu is oyobia ni bonia ye Kofi wo dike akuadonko jataba obi kwani bi pa mi no makọ president Mahama tie a wo president akọ fisika akọ fale na yi o di sika o president Mahama o che bi 30 million obi obaji bi aji na o twem ko president Mahama ye president last o ye di twem mo Akpalu eni ni pa bi di ni ko president Mahama say Akpalu fale na presidential yi aka be 3 hours na ko krosu buano o di sika o tell me 3000 to emi hu ni pa obi a president carriage e wa sha no o land e ba e wo denyame o ni ya da ko ba ko overboard me catcher se catcher ni sense bi wa no shi opani man ensema se bi e kasa ntwe di department bo ma ya we do be because we kwari ma me kwan kasa na bi Sompa na me kasa na firi ma kwa bi un kasa ntwe ni atadidi enwa ma na ni pa bi a kasa atadidi nti be hwiri wo mu e bi obi o mu nsem obi ko mu ti be bua me mo se kasa atadidi na mu wa no me firi ono bra me ho to papa Yebe kanene bisuko perene mi nsumpe. Nipa mpate mi die, nipa mpeka sabasabasa. O radio so, omo mpo yonko.
Eti because e channel say me na me catch say be me atia pelu a yoko boss no na me nanti koyoko office was say me ko ka kire o ma cha say o ja pelu a me body dua Anga wo ko ka kire Raymond Acha say so ja palu a wo be bonu dua sesei me di shrap na me share jale ni abante be fe star hini bia on let say o pepe mama da mu di be chire tifu ben share no former MP say chief the very say calling so mankwa mi share mo me ma be nsia na do visiting tab mo ko hello preview no e yoko ho na mi kuta protein bag ko share ni snap wo say yoko boss ri wo bi obachiri bia o ma ne be na o ma pelu nku abe abe ni pefe say ya see a man fine and na ma video bia mo am say show ni podcast ma fi interview no wajibi wo manso wajibi wo ahafo wajibi wo kumase wonyeye wajibi wo bon eti say enu no nya edi ade no wajibi wo bon wajibi wo kumase wonyeye wajibi contract edi contract ye tuto no man ho a ye mfa ko kire pani wo ye operation man kasa esa pastor baka yem onu an video a man share say here captain smart interview no say wajibi road contract road abanda da man road on man contract supply ECG meters and in some of the social media. It is not the answer to the end of the Mahama and Wabuni Yacha. And you want any time to go and want some action. It is a ambassador or the abiding man, human wagon 1 year. Romacha Ujana, the boat, Yana Romacha. It is a nipple good source, or Mayana, then because you're a snap of you. It is a opening. Yet, to be tell Mamma, Miam, friends, I'm a chair, Mahama said, or Badim Fiena, I know we. Apaluti mikasa mahama bon woni mu bi amemu hwe no age adwuma na wa anya na yoko achiwa ni kogaje yoko boss no na anya no so wo ayampa se wa age kwan no anya wo jana e di antozo nya me do podipia na me apia oko Azante Nkomo no se wa kani nyina na chema u super so Jesus general secretary so one apia se dem din komo apia fe no no wa kan se wunia na ma ne ton no nkofo mo e no no giri se de bia apia no na ko ka se nsem no but so far some beto dwane chese chairman no kwaje de se wonya accountable ECG wonya bi koku board and I say that appear can no cresa say ono agi tumi say wakonya contract wo some rules bi so and other things but say wonya ye no and she say yoko fena pemu hwehwe mu sikansa na bani tuaye e ma no na say no ye ya me ji say 248 na so we can take bail for any other further investigation. We won't even find him. But say ne lawyer ne is it lawyer BB Afokwa former me omama bail no beti man grantina and yenya ne tibuwa sika de to no so say bia ye fa say mra ansane man bail no yenya bail condition no and ye hu ni say na masiti and say empanefo 48 na so motimi some de ne call to say omo ye de ye man empanefo hu because say no krakra say waje conda no wanya the farm die ye ntimi ntie asoma na 48 hours abra ye fa ne nkokọ na say fa charge bia nye de embo no ye man mu nyina ho after say to say bia fa say 2 million Ghana cedis so say landed property you see whatever kra no a won fa maya is it remonacha so bail conditions there and then landed property ne otimi ya mo say favor say wo kwa kwa ko bail kwa for there and you know me dey apalo sebe contract in sem no ye mpanifo ehun de besima afamnesi na abo amasumdua aba because ye didn't to meet whatever days kwa ya de be man e be gantini bill ama ye investigation ma ye hu kwa e pass wa we nyina aba because anyesa 48 hours we dey man bro na ye nyehu ni charge ye nyama ni nyehu bail condition na etia oman na nkasa ye nhihye ye adwuma nti romancha once so lawyer omite wotimpa emrane sebi nhye nsem enya de mo omanya na fa ahudi na further investigations nkoso no credit a say that appear ken na sebi apalo so chairman obi ni udi nkomo kokko mu a oze
So as on the friend no. On the friend no. Into a rest chair na abem no a. I say na ne akwa kosi so say. Na me hu say nkomo na mudi ni mlibi no. Aha. Enu na adwuma yi. So me dey me gidi say poni form wa because say be ekwan no woye. Ne man na osom so woye kwan. Say be sika ni bi ma. Say no man pay mama na nsa na okọ ofankodie. Say nhwem me hu say ebi sika ni bi koi. Ebi so aka na aban sa pa mobilization sika ni bi akọ. And the apology and the same thing say na call no na ebetimi amna ye kwa na wontimi nye. You should be treated like any other citizen. Yes e bia eni be kwa bia kaka se bia we chante. Na no dia say na. Kofi so eja bebe wo bia na man shedden. E man shedden. Okoba so ebetimu say ja he says na zidia ja ye nua panyi. Kofi akpalu. Oh. Say there na me baba o say apalu odike on. No dike way. On te si ati ni nua. Pa me ni Kofi apalu pa gosi. Ma fra Kofi sa no phone nko. Pacho mo ha apalu so Kofi so de Kofi ade so de. Me fe na homache. But me ni numbers ni nyina bia nko. Eduma na asesei. Edum he say o ya na akati o ya no. Besra mo nim me ofa Kofi ade odike. Madama mo aye na apalu ni Kofi ade ohun everybody. Uza apia say de o my osi odike apalu akuadonko so sa nipa mi ensei oso do mu nyina akọ president Mahama en wo kasa apalu na no mo file ko file omo ne ma na omo sika nso no so de omo ko na apalu nko na omo na kakra se onyina oni baby wa Ghana ha ya oni baby wa ha o ba sa pia se watima ye we nyina na se ni nyina mu no apalu o timi de snap sa ko se ye ja no abebo biare ya se apia wa nya Ghana ha ya o mu di wachi no bibia hwe o ebi hamanyafo mpenfo emrebu kai golden tulip why no mu koje se ne Land Cruiser se ne pick up free ni nsem odike ne odika odike ni odike aso ni obi odike ayi de na ye indio dia ne ye ekwanko de na wodi dwane indio mo akuadonko ne pa kosi dum de ne nko we odike eni esi kuma se golden tulip hayo enen ye friend no Lancaster no odike na omo jeka na omo mfa nte akosi de ni apalu de omo ye nuafo pa but bibinti later na se omo abeki obende asante oja akosi betwa my more details at least akosi me dey matete se yesi uyi ECG contract ne Cocoa board contract ne kura si nche ya yesi ibi wo akiri me dey zana matete si yesi oni yesi Kofi akpalu ne wura bi susu wo case bi sana me susu ma sa tetenti awura no susu akoye case ato na nti well yoko for the your friend say the charge sheet in the bar and ye behu de wakwa case and de wan case but do say asamba aya na tse joso ya asamba asante enyeme pa be kan fa ho ade a minim ye say ewiase no ene ye kuroma say ya yete no wadua ne de obia ne wuni o ne mom wasem de ba ye ne obedi wasem no ye beka ne ye ne wadi asem no de wunim ne de wunim nyina ye beka ka ho nti ya hweyi nti apalu Kofi akpalu o Kofi akpalu ti contact no kwese wonya contact we nyina me dey say na mate wonya ECG nya Cocoa board ese nya kwan yes say worth about 1.something million so say and how the execution of the contract no before you all cry na munya nya contract ni bi no ti ye hwe asante ye hwe anti yeah ba me de kakra me ka fa MPP de no say petition na mo de my agent very good me no mo ya adwen so mo twere sa letter no ba ya me ka fra Blukuma no of de o mo kwadi kan kwa ya ba letter da 19 police stations no mo say police for no ye very strict etime de asem court e wo mu say me wo ka kire me a asotwe de ma amrante e be sensia na asenim no me no me no mo ase mu wa kakra de however it's better than mo say half a loaf is better than none. At least you more deterrent punishment kakra. We eye asoka ne Masaudi die no.
say almost one man letter say on fa crata say on fa ko police hospital and go give form ne mra no go fele sampa ye de ensaki kan no ye ne say ntine bia no nti ama ne hododo no kakra say ni nya tactical say any ye normal police cosmetic some ne ye de o police for some man letter say on fan come doctor na doctor fan report men sampa e papa den saka no iti pae no e bia ni nan muro mu we no ye murojo na bia fe de waka wom na de entie ti ni nyina no ba bia fe no mo gina asem no so no mo de akwa azoka ba na azoka bia hasati court ya onti asem we ye kwai mate bia azante mi empe nsuo num na eja na ya police fo mu na mu gina hoyi chief inspectors ye na mu saho ACP ASP DSP fo na mu sam wo nyina mo na mo pata enti de na esi na mo pata ya mi po de ma ahomte ne se asam no e hye asan ko mo pato ma twa na ma fe ase wo de se wo ni achi no na mu gina ona mo hwe oje ase no a na nka maso ano na etwa mo so Ghana Police Service mo say you maintain peace law and order ade na ade na ebubo bana mo hu ye na no ehwo no a because mo you maintain order na ma hwa mo papa yi wo keke kansam your mother na mo gina ho ko pensa for ni se wo na mo ko pata na nko bibi na nko be nko fanye no mo gina ho ye de enti momo sa asen so kan ka bi no ya police funded nipa 5500 mako gu ba bi ama obi ni se ro bi ni asa da wo bi na mo pata na ye ni eti kuma se ni tinka yanko ye na police for na mo pata to ko na me de nya de police funded zi wo ya na o ju no awunti ase Sompa FM du baby a omo juma ya na ni ka o video na o say obegina kwan ho na ade no wa prevent ade no kote baby pa utomo anu ache fine case o video dey say o ni asingina ho afei na your mother say what ma reasoning or man ma Mate asante ma me yempe nsuo nom ma yempe nsuo nom mra na afei asante usori aye no hwe wachi ama me why yo minim say that so tu kwan dia me wa ha no eda ono we ya no say me wa we ya no say me wa ha mo eda ma chen yo ye nua na ho ye na me adom ye de rade ase anope so ye benum kanjini nsu ya na me kan say ni pedua ni muzum lion didi ni obedidi a nunum ni obenunum anemu manu so jeze kwaso anenum na abone na aye ni sa wo di tua papa ne zo be ya se ni etoje wa ma yintie wa no pe ye die ya sem etia na e se echia ahwefo ne afei etiefo e de back kanjin yesiye the car kanjin alkaline water I think say yaba has several times yaba be demonstrate na yene etiefo ne ahwefo ache say the only alkaline water Ghana currently I don't think America ya test other waters because edwuma ye nti ye te say inso bia badwa man so pe na ya twe inso ne pie na ya test ya hwese sanso no pH ne te sen na enya pH no nkwan na ya test ye test ni ama hodo bibi ti say ORP ne ya kan na ya oxidation reduction potential chesa ade no ewi na achi anase enwi na achi enti ye dua ne ya ye di nyina ye nsu a ye num nyina no ye wo ebia ORP wo ho say ORP no positive na chesa ewi na achi ma nkwamo ano ewi na achi na afi essential but say negative figures and ye chesa nkwamo ano revive na resuscitate no ana esan ema ne eba nkwam biem na a very brief education ade bia ye ne say ye kasafa kanjin ho a ya na efa apomuden ho enye just to come here and come and sell there be anope me ka say obi wo burger sawaba or cola market in so ye digi 30 cedis wa ha no or a major distributor into or digi 28 cedis or so ubana wo to 5 packs every 5 packs kwa or the bema 28 Ghana cedis or the hajia burger bisa ho say anka in so a ton 30 cedis or kumasi hadie then will be a ton 28 cedis burger or a major distributor and yeah the man around 23-24 cedis no yeah the man baby or into free delivery
na afi ono ton awenya be 3 cedi 4 cedis so nti wasate so 6 cedis na obenya wasate so e dey about 28 cedis ade nti opre apomuden ama burger for nti ano pay the people of burger. There is a good news. Enya burger nkwa we have major distributors all across. Na asema me kanina ne say kanji ye buy na education in church. Nipa da se ni bia no opese onyini cha e fan so gina wo so. E wo mu say nyame ama yen the number of years to spend but ene wo hwe eduane ni ama ye die. Ejabo ama obinya 28 years obehu na ya obi tware say gone too soon. Yes, what a shock. Sanya me first na nka say a life well lived. Yes. Celebration of life. Say what you've been able to live according to the number of years, the full years are. Nyame edi amount. Na uko Asia omunyini che enye strange. Especially Japan Kangen, the word kangen is Japanese word. That's the trend. Say sankofa na sanko kaniti biem. Enti in Asia omunyini che adenti no omunyini che. Ejabo am obehu 99-year-old man na ofro bi pa. Mia kura mi course training college amejope EP training college wa amejope. Say big pop ne e valleys ne obehu nkokrafo ne mrewafo na omudi afrosane na omo kofam when ye exercise Saturday anope bia mi ankasa mi kobobo be 2 hours mi ko 5:30 by 7:30 yapon ye kwa ye be keep fit sania me e nutraceutical nutraceutical enya pharmaceutical the American person me twen etiefo ne ahwefo adwen de baso nutraceutical ne kire sa ade no o prevent no na sa niam no e natural occurring o ye exercise in fifre na efru no e yare na efru ni pedua mu yare efri moja no o ye exercise e bia stress bia wo ni pedua no sa stress no efri so because the more o ye exercise no na ntene ne nkwamo ane niam no coming back to life. Okay. The mind is becoming very sharp. Now, I can say apart from exercise, obi are very mindful about exercise. You know, you're mindful about the diet. No correct. And you can say drink your food. Now, drink your food. Nature say you are drinking vegetables and fruits. Okay. Imagine say no pay what blend me ba no pay. You blend the watermelon and you blend the carrot. Okay. And the vegetables ni alkaline, vegetables ni fruit no. It's full of antioxidants. Antioxidants na kokko repair onipedua no. Another typical education, wo nipa no. Who found smartphone says here now type the blood pH of a human being. Who blood pH you better 7.5 alkaline. And if you know I check it, the blood pH of the amniotic fluid. Amniotic fluid near in suona udemo ansana ya wo. Sansona oda ye funumu ana mame enyem wo no. Ye fumu nsuo no make us say my wife anyem bouncy baby girl. Only alkaline baby ankasa last month. Alkaline baby. They want den. Mo akwa not mu say we a product of alkaline water. Na and also test amniotic fluid na pH near 7.5. I didn't know nyame nyansa mu no amniotic fluid sansuo no to me abofra no ho bind to the extent say mother no kra wo yare bi HIV positive or your career. Yes. Or to me wo abofra na negative. This is telling me say God's infinite wisdom. No correct. So say amniotic fluid near alkaline. Who blood pH alkaline. Just say India wo ba asase so a niam wo twia go ni pedua nyame aye na alkaline. Mo say wo ma we ni ko ho. No correct. In so ye 70 to 80% of your body. Enti me ba na carbonated drink ni. Me test na ya hwe. Dia wo tu so out awehwe kakra. Wo ti me pese ye test na ya hwe. They be able one opportunity to be on station. Look at this. Yellow. And yes, I will be. Na no more. If you crowd the chest and yes, or no whisker, until no what thoughts are drinking. Evidence of better living. Yes. Oh, come coffee food joint. Food joint. We were a inside. People for permit within Monday to Sunday. Wow. Now, Obekono, me kono majeme life. Obi ba abenkwan. Odi abenkwan ni wiene. A punchinam ne sradie na was mumma me chilled beer, chilled water. No mongo sauce. No asaberchi. Evidence of better living. Signs of good living. And we call early grave because nipana where common education. These are the things we come here to do. Nipana no ya benkwa no odi so share and fra ben. Yes. Now we dey abenewie no we chilled water. We say we are warm blooded. A boguso. Okay, so yeah. Obi wa cholesterol na say we bia na wudi ni de bia no make sure say wa warm no. Eye warm my ekwa na ne niam. Obi wa ulcer ye catch no hospital say no more water. Ade nti no more water.
ebe dilute acidity no but here ka say num nso papa wo also na wo ko num nso bi a eye giw mranti ahini na ebe ka wo ko num what to put giw nso pa hwe another water wo German so we kra de eye wo test na wonya lemon green at least wo dim say 4 to 5 okay na me hwe we nso we nso ye nso ni bi e wo German so wo say wo hwe colors ni different answer na ebe test na ni nyina eye plain it was colorless na fe hwe kanjin water no utumun say the striking dichotomy ni say yan test with the pH indicator anka wo say nsogu mo ahodo we purely alkaline water na Yaa Grace my video bi a me pese ye hwe we have different levels where blood analysis obi a wako studio a ye yi ni moja kakra bi obi a meba back to the studio yi ni moja no be 12 seconds ni moja no move eno na abubo mu saa no enti na doctor no kire saa we no red blood cells no bubo mu saa diabetes cancer pressure niam bebre nenam na after say omo man ombe man kanjin alkaline water omo sa friend no so structured water and alkaline water okay omo man ombe man after 12 seconds ya hwe ni blood cells no omo asakakra na ye dey ma patient no ya man alkaline water sa video ko na type blood analysis e wo Google and YouTube benya bebre ya picking emoji after 12 seconds awanum kanjin ubon say nkwama no nyina start say move okay no move waiting na ofun if you have protruded tummy and I said debia mema no omonyenyem no mofu aya kapu akese no yema tim when you drink the water it goes to release okay protruded tummy any sign of good living when you are good drinking water to say a high pH bi your high pH I don't know what gallon I don't know ye hwegu anwa so to musa na nane anwa no safo ni nyina no ohia sanso no no man na break it down the fat and the cholesterol okay nutraceutics na make am one this is another video I say kanjin water na dey wo mu your friend molecular hydrogen I say a potent antioxidant patch up say mami or say since it is the smallest and highest molecule or say Debbie it is the smallest and lightest molecule in the entire universe it can travel to every organ tissue and cells now or say it can even cross the blood-brain barrier that most antioxidants cannot cross. Anti-fruit ni vegetables cry one antioxidant no. Bibi wo ho friend blood-brain barrier. Any antioxidant nyina na etimi cross. But kangen alkaline water to me cross. And I just say a oxidative stress, cancer, diabetes, heart disease, dementia, nyama bebre. Dementia is a we fear there. Unum kanjina then to me koye. In so na acidic no. Unum kanjina let's see when you carbonated drink patcho embra studio quickly. Unum kanjina in so na emboa no. Odi so sa in so mo to musa ni say na yedin. Ni say na yedin because they are highly acidic. So you need to take more kanjina and say na be abesesa. Okay. Wo share video na ye hwe na. It was say because antioxidant won so no nti no it me prevent it. And have a medicinal properties. Waiting a man for no so no mudi adanse mebra. I mean by number si today bia no biti care mu 0241 44 91 0241 44 91 050 and 050 737 94 74. I had the entry betre ni nyina mu na mo pick your numbers now frey na ye beje wo feso na ya to aso ramadika kre bi beka ho na afi ra maminti wo kakra bi on se obi obenum nso no oya o se o nom ye no ne jonso aye dey asesa even oja ne nan a aye style bi ni nyina ye healing crisis oba de abom no like your thousands e wo ye nipadua anim so I was say e dey e bi dey epie efree ba self correcting mechanism so unto wunya alkaline na kanjin alkaline water na eboa e ma sa thousands ni ye dey it me ye dey efree wu nipadua anim I didn't care for eliminations and thousands ni bi be free ye hunim say ye home a e bi be dey e bi be free maba ye lungs ne so sa home na bia colon say ye jaya nan a ebi be free na ye kidney see ye be jonso ni na ye dey be free maba enti so onya kanjin alkaline water ya eboa e ma efia na nke wo ni padua it me flash it out enti so bo o complain sa we na e ya nya bone e ye positive sign o se me no me meti pai me first day second day by third day be ja bi so won say so be na wa no ma we hu reaction okay the reaction tells you say corrective bibia say na
ACC no. Okay. A sign of recovery because of Kangen alkaline water. The microcluster property no. Anyone is so. It's me bo rubber bia koi e flash out waste products e mani nyina dey e pie eba. It's ebe catch it here for ne ahefo say enso de the only other kind of detoxification and the only water and the boa detoxify body no like likes of diabetes, heart diseases, any mental issues ni na can the it's me boy and I'm electrolytes minerals na the woman no cause process na first so yen minerals ni fuel BBI is stacking unlike other waters no omo be na at the end of the day minerals na why what your number Bremen UGC abawa route nso ye wo ho your numbers near 0241 44 91 0241 44 91 and 050 737 9474 meaning some have Sompa that much. Now mom number is 0546 79 24 70 0546 79 24 70 Azuma Kangen energy drinking water on sa ebeka nipediano muzum lion. Okay. That's it. Mate medase pa. Abzafo kanjene na yedi ho enkomo no medical ye start dwumadi yedika ka kire mo se anope ye wo ye special guest ewufia ha engineer kwabna ejei Japan ewo efia ha yenim se owa santemantema sei eba pro se ne munyina munim no ewra no mako numu a wo mo afa nkrata ewo NPP abanyokuo nim se me na meka ne se omuso omupese omu di president NPP amanyuku ni dim era no munum no engineer kwabna ejeye Japan eka ho na yekase yeka ne ho asem a wahwe ye beji aka watena se one mpanimfo yenim se o sha probo ase wa santemantema sei na mehu bibi kakra yese Monday 8 September obekọ eye sechere obeko kumawu obeko afigase obeko dwaben oni dwabenfo ebehia Tuesday 9th September obeko edra sechere dumase beko mampon beko insuta kwaman beposo na wako sechere efiga sechere so east na wako akosia wo mo Wednesday 10th September Jaso Asanti Achima Gogo Bosome fre ho mame ema engineer akwaba engineer ma che akwaba na ho ye Sompa FM ye de radio asese ne ositi ne da bia sa na wote o ye de radio asese so na kuma se boko de bia e fine aprobo ne nkomodie ne ekose se me di party no atwetwero ni da general secretary me ba bia me to emra kwa meeting team krata at the bread party chairman a born na mane last week of baby okay sen ko ma me kwan na menya ko file me nomination dey na the aka ne se me dem ho abekire na me free asante anti no me pese me start free asase okay na me ko ba bia party no nye na na ekire mpenimfo bi tu ye husi ombo brapa sume to ye hu che ansana party ene ebedu anti mesre no ansana commission regional executive so be ma me kwan nka yenya ye tie Sompa o ma pini ma me ne regional council of elders ni hia na me de me ho ko kire o se omu ba omu nu aketwa omu nana kwabna je Japan omu tete me from 1992 me de me ho be kire o na oma time echi echitapa no efutu obi wo ma kwanchire bi omi a na omo de amame no munya meeting fefefe eno echire no na me regional executives no so Asia omo na da party na no region me pese me bo abewura constituency bi na region for nim se baba ti mi program city a announce na the maun na
can tia bom ne approve na chese etimi afre wo mo ese mishia timi na mi mishia all constituency executives all former constituency executives all electoral area coordinators former ministers former MPs former DCs as I say and now you move be advocacy okay omuna mishia as phase 1 na nyame ya aduma phase 2 no ba ibe nya hoden na etimi dia kuhia esi ahenefo na nkasa polling station ndo mo dos ti ya na mpese mi yusu akonya yenya wo mo ahoma trufu isu no na o matie ye ba bi o mo bam se ha mo ahoma de kwa chire pa no kre nti nipa etie delegates ba bi o mo ho bia no me chia wo mo di Nyankopon inshira ma obia baako na o ma hu se o mu nua o mu die nyina kwabna jeje pon me ka edipa nu na o mbetu yeso aba okay nti eno ntina me wasante ase ya ne me yese meba Sompa na me no abesom many aje ho pa oba Sompa na ni aba abesom na usia former MPs ne MMDCs no na response ni say they asem no mo e ka kire o mra wo ma nije because bia ni ho a ya makasa asem bibia ni ho ya se wasom ekoi na wako ahomjim na I say obia mfa ho nya hwe metimi ama wo examples bebre empenifo party mu pa obi ho we di regional secretary we di MP multiple times as I say when you okwa ahomjim na say onina konwa so bi nti ye bibi o MPB mu a mo nka ho mo nkyere na dwen mo nto na ba nti me hwe me say election there 2 years no the way I call no na me tie party platforms no so na say nipa pi titrai you bring friend apathy busam due mu a ye tie Sompa ye twa won agya no eno ka ho because ye kwa probo in the 2024 election me share lady B na me nim ne maame na ne maame ye woman organizer me ni no di nkomo na aye me de na o kan say na me maame kra sum party ene ye kokra ye mfre no ye musa na dwene kra nti na ye nkola no de adentina ye so ye di ho de ye nim die better party ti mi nya sa dwene say sa die ye a nkrofo complaining say ye twa wo magya delegate system no Professor Kwe Oba National Council Mitihobio said the delegate system is broken on only words na make you nti yesi ye hu bibi ti mi ma famu de me di min sashe krata se chiro big proposal say ye benya wo mo a ma som party ni nyina from polling station level electoral area coordinators at that for from 1992 so ti asi no mu say the man voting right me preso a petition comma election review kasi constitutional amendment committee me asa ko many mom frame say what they make an apart from say me chiro April 17th this argument is hello ye memu na wo mo a o ma som party no da na o mo tifia o manya minimu pon na o mo so o mo kanyan say party suma esum no yesum pa enti muso mani so de ye enti o yi panimu ananse mpanimfo o party mu ya adwene mbo pese yeso ye be kire ya adwene okay me brusu bia na binum ne menya adwene se ye bie mu too much me so me feel say some monetization of your politics ene ye koto aba nipa no kono okofia okra TV okono kofia okra fridge sewing machine ehun ne ma dodo de ene Sompa FM eno de abufo bai because Ghana ha unse yete compound houses dodo na pa enti bia wo de wo ye polling station executive eno nti ena oto aba
Me so me MPP ni, I mean polling station executive. Me no tifie ba ko na say ukoba na the TV ba, ukoba na the fridge ba, ukoba na ukura efu awonsem. Say bi me yire hwe wo yire nkwan mu enam na ye putu. Na di ani breba. No correct. The drew about to obaka just say na mo kotuma ba. Enti me say ye BM ni enya nipa be 1.5 million omo ye part of the electoral college. Binyi ni say obi bit maka say auto TV amon. So be mom ska kra bia 100 cities 200 cities eno nya no na best sanadwene 1.5 million wo constituency and as a national nyina. Okay. We show polling stations na adada for. Now you started polling station from 2000 but you open so omo meto aba no bi 2009. Okay. This is say you omo e ho say no 2018 register. Okay. 2014 register. 2010 register. These are 4 streams in akra. Yen fancy bia kem. E bia fifiri mu. Iso fifiri. Nka still a betimi a double to be 500,000 and 600,000 from the 230,000 currently. Na say the question to time akra na use ward system. Na yes say now we a ward chairman because that time na bia say den. Yes enkwan o ejua. Obi ade ne say room. No correct. 92 ayete ekoi. Se ahofama uni akukudro. Untimi nkase wo ye MPP. Na soja for na hweso. Empanifo ni bi bre. Epani edu se no wo kumawu. Asa bedi akompani se mensa no mo mensia. Omo na chichire party o. Omo di sika. Nyansa ya hode pani asabre no atanu ma na wo bekwa ne busumi enti we mu ya sandefo mpanifo mu boaye ubeka amubedi akoso mate ni dida atakra jima Victor Osu Junior ono de kra no general secretary of Dankwa Buzia Club at the time and na ye bo party kra ya na nipa pi refi the chance ye adadafo na ye no mu ye adwuma in those days because he susa na youth no Malik Yakubu Samukaina former minister of interior on net dia to Kumasi bank crisis ani nyina yakushia o Malik fi o ya Laboni. Okay. In those days revolution time Malik is so ejuma o abejuma CMB tina SEC wiwi amoho saa so anti party ya me pese tambia no me bo yem kola no aba no enkaye se party ni fapin pa ye nema mensa le bia me bodin the triple S doctrine service se obesum wuko onwene ho so benya bibia free sacrifice so obetu ho acha do ho be bo afore ehu kra and selflessness se aduane she onum kwa betime yidi amade odibi because 92 na ye chichire party asoja for her so na sompa eni ho no correct na Ghana Broadcasting Corporation me kai pa se sata ye po obi akotran television so abodawura ma Professor Dubois on na ato aba ma no na ehu because sata Rollins aban ogu sian adwuma ogu apenti mensa adwuma ogu Addison adwuma apia menka BA mensa ti ehu abakrom ha womu abedwane akwa abrochi adwane akwa womu afa ho ye Sompa na ye MPP 42 ti Ghana 42 bi eso mu dahas womu ani so de ye no na kebima menka bi bai amakwa ho ye mpanifo no koin papa ma bre ho ko man petru no moro salifu no laji saku no laji COP AK Deku Steven Kreku me body na me mu wie jamfi bi kai omo die isika yemre sata mo bia pese ode kakra etu ni akoye meeting on sadu fo du fie na ye pe obi a obekwa akotra TV so akasama MPP aye party political broadcast empenifo Dr. Sebu nyano mo sa meeting no akama no osu agime na we council of elders Jacobeche Bilam te onye baby ko no ni chairman of publicity committee Haruna Ata former editor of Statesman and
wakodi NDC and oye ambassador madam for pa no mo nyina wo hobi na ese na mo ande benya kukudu a o ba ko tran Ghana television so na why party politics mpenimfo so bi ezi interest ye free penny back one Dr. Sebu so papa na wa brand here the dachi e she won sa yiro ho na akola 30 years me na be national television so brand we say 30 years me boderu na nya kukuduro kwotena because na sa ho fama na kukuduro se me ye adwumaden dia boa party no na me ye adwuma so aban adwuma mo young civil engineer with Ghana Highway Authority. Okay. There na wo kwa kwani betima yiwadi. Betima me yiwadi, wo be lose wadwuma. Aso be se. Head of state no e sojani no. Exactly na nya ma civilian rule. Ono so si wo gina bi ento ababa. Du ko try TV so a. Ko catch the Ghana for say mamu ntu ma sojani na wa be chinchin Ghana for sa manipa be over 500 every moon. Inyuma say Muntuma Professor we sir adechi ekọ adwuma umpeni for hu se oba na obi e fa se yen pese e bebe it was a very tough decision but I took it me ye se me dem ho bo afore na me pese nkola na nchirima na ne omo ba party mu a sa sunsun no beka se ayira no me dem sa contest we me dem me ho yes example the bow on kaye because me dey meka baby say me dey nyame ase say na me yakola it is still ahodin kakra de wo ho so anu na e frame mojam no you say kakra wo then you say the many afi no correct so I can share what I learned and near my monsieur free penifo BJ Darocha around Ponsano mo ho Kwame Pie nim sa ahofama na yedi som yeku me pese me ye example bankola na nchirima no ma ene obeka se party no asesa sa sunsun the spirit of dedication voluntarism yedi som party no anyhow na de BC 92 so ano so aka me ho it has become a fixture with me for life say me Mrantia itiko bi na friend young executive forum somewhat din da Kojo Banredu former finance minister no only a secretary Alkaline Martin Peter McMahon Moses so say bonso na first chairman okay do na friend attack esio beni Dr. Oseya Mare hina woman sia ono na ne office ne bafo Osei Siaman Mare hine the office ne a medical doctor cry printing health guide mo amunim kran opposite Avenida Hotel Kojo Thompson Road assembly we me ma history kaka Kwamina Battles Courage Kwasiga Kandapa Akwesio Seje former foreign minister Dr. Hema Elizabeth Ohinenom Cecilia Dapano me can say me akaise that time you come meeting na ebinu kwa de ka akosie ni anantiaba because Kandapano is accountant to electricity corporation once you are benjuma to wo ba na yam shisho so be na for better ta ishia ye bobo ayen sas kakra me de na me de keto because I been no me school enso kakra e benya no na ye atum na ye akoboa party no agye ni mboaten o ye general secretary yeah dudu no na eta Dr. Safuodo echi who said 1979 PFP emuche tradition any UNC and the man lima affair mu a obedi president tie ya na e pa vito so asem I do one ko join UNC na etirimu Sompa FM then so party no delegates no who said at the time ono na dia kukudro gina ye sorry breaking the culture of silence Ghana for nya gide woni mu se ono na ebetimi asma no oni Rollins akopim so ye to abalegon ona woni na Dr. Safuodo ya ade ma ye fe fayem ranti ni bi di nachi adichi ani moni mu ya o se mu menti machi ne nko Professor Dubois ho
baby or tea on crime. One woman crime airport residential template lane. Na or the command and say, "Obe money trinkwa." We mum nin kola yi omo ya DNT. On form na omuntani campaign. Profan one pupunity. Say yan support to inti. Untimi ne mo nye adwuma. Hona ma me ne Professor Dubois be very close at the time say be go. Yenyina ye tie Sompa. Tie ka say me nko gina TV so. Na it was a difficult decision as a young engineer. Even my professional career's development was put at risk, and so me say meye obey. Sa soon you did deep Professor Dubois yechi. Sa time you to abawi man te say we yourself nipa we je kufu nipa we adisi nipa ni ho MPP and ne ohwe party nipa bi refi say eye osunu no na yeso that the party is bigger than any individual esusin yem nyina yesum nipa ekun tokwa wo party mse me de say sumasi ankwa ene emu obinti ankwa ene emu sa suban no nti na me de me ho si o sem pesa me ka party ni bom. Because we then come on the hear me, the Professor Dubois in year 92. It has stayed with me forever. Although who say yan tanechi, Nensu so ye 2 years na or jika a Democrat or Jiawa too, ye nina koye. In fact, ye move back home, Papa be a friend of coffin tea men on the be born in same those days. On no cran talk car, Professor Dubois, a year campaign. In those days, then to say no. In those days, the Professor do want to young executives are can't but he who said, "Oh, no, party no." Sa soon, me person ever back. Until now, me campaign me push me theme now. Going back to our roots, the noble roots of the party. In fiti asieno, sa any day enuado enkambom kasapa ebuo. Ne wo party ma MPP be ye akono be ye hwam ma ne nipa pe timi hwe se branti the way the kasa ne ye timi so pese me politician ne bi ene usma obi se onko tire poster na ojo ni no oje lorry fair so sa tu hu ache no be kasa ya na media me pese me de me life eye suatra ama party for as an example, because when I lived that life, Prof gave me osa witness say ye be. Into per se and them rank no more bano. Omusia sad and free. Because young generations here free. We are the last of the generation that were with the elders now party and that ye free community office. I call electoral commission. I call the interim certificate. Yeah, now form. Mo far form. Yeah, far form. Do na. Are na munika na. Yeah, ni aji yeah efadiem. Rosemary Kwam nomne Teresa Tego IC Kwe Auntie Amabusi yenyina. Na mo nam form. Yeah, nam form ko ji yesan. Yenyina ye tie Sompa. Bukom Square. Ko ye rally kitu ebi. Say ye nsaka. Mo nsaka. Me de na me ho enti ni nyina me fa bi enti ya me pese me hye nkola ni nkran the politics about public service yesum aman no na ye mesum ye ho na eno achire kra so obeka ya 1998 na ye lose 96 ya na ye mu bi antias na ne mranti eni fi so then candidate Akufo-Addo on and ni so share the near date say President Akufo-Addo na roll it 5 years we the obia ni so say on ne be pim nti me and most of the young executive forum again is support to Akufo-Addo most are support Akufo-Addo as against Kofo ne 1998 okay me my history and I'm ranting on time history 98 I was the lead campaigner for him so that I know a member of parliament that was the first time I called parliament I think 67 MPs or so okay and so the mummy and sape
ene nya akukudro so ombeta Akufo-Addo MPs no MPs emu miensa pe enti ena me hwede ekoso ese MPs eta weji enya na ne bisi ye because na Akufo na ye de na koda ti dodo no ewiase de asem from agba na nipa ne nyina di akire sanete madam okeku se friend Christine Checha baako then atiwa MPs ata atiwa ne bom the friend Yaa Benin da ko e quantity surveyor ena miami new penny no ya former Ashanti regional secretary Alex Kweku Kranche Dwaso Asante Achi South MP miensa pe ne tumi nya kokudro support ena me Kobna Jeje po Victor Newman so kind dia na nsan bi ofrimu na oye director of research during Akufo-Addo's presidency ena Brigadier Nunu Mensah Brigadier General Nunu Mensah. That's right, General Nunu Mensah. Now, why a candidate 1996? Oh, Winneba. No, name Mike Hammer. No, Mike Hammer, the fan who are not any annual if it's a campaign. No one, yes. The engine has a quota. Akufo-Addo. Yet in Ghana, 230 constituencies in those days. You could do Sunyana, Mr. Akufo, Eddie Hefo. And which then Akufo and Cassette. Ye nim say ye tie Akufo-Addo inti yen kapati ana oni enyenwa me titu ene Victor Newman nyina o ma Jake Frey say wo hwe adwuma ye campaign no a we are mu ye share within 6 weeks from nowhere Akufo-Addo to benya close to 40% na dia em say o pese ye be boa ni main campaign me ka say man Akufo ati say ye ko ide say ye to abawi a na asa. Everybody should rally around and support the elected candidate. In those days, near any position as director of communications. So I was the de facto director of communications. Okay. IVETS. The TV so. Mokobodero TV so, radio so, newspapers. I was in charge of all that. And President Kufuor Jide Musumame. Be a man support to call electoral commission strong room bill. Maybe a manning in a bano. Nipa one support no. And that tells you the quality of the man and the democratic credentials. Ni pepe yo ni tia or tea politics I say. I would say abofrey watch from a do in times or some party or any papa me genedi. Timinam call electoral commission. Ball home buyer December 28 and I joke with far phone. I'll never forget that day. Called him airport. Kufuor, you are now elected as the president of the Republic of Ghana. And I did that. A ball in feel more strong room to me. Only nipa wo fa phone was strong room ho friend no say Papa Kufuor. Yes. Abana ye kokoto ye no. Why we What did you president elect? So when they wow. And to make us say my a chilima for delegates nina atia say party and kabom any here and kabom any here say ye bay kika ye ho boom because me dem ogidi say ye to aba na say party no adwo na ye dodo ye ho na ye tade ye party be na ye do so say ndisi then so share election in 2024 now share result e buy na e clear say your party for no do no anto aba. You look at the results from 2020 6.7 million Mahama 6.2 million 2024 Omuvu 6.4 just about 200,000 more normally in any electoral cycle can be a case you be 300 be and be a kind of deal na Kenya 7 million a Timber firm to 4.6 so say well over 2 million stayed away from the polls. They abandoned us because of maybe a how a buffo and in Sebi Suben be a nipper be each day one and your own fake. And may can say any a share party for no crime. Say a buyer between is an opportunity for them.
Abrante bi atwro ade bi wo ha minim so bepese mekan de ama say this man Kwabena Japan is the only one amongst the aspirants who can legitimately incite party executives and foot soldiers against the Akufo-Addo Bawumia government and former appointees. He served the party diligently. After his suspension, he didn't work against the party. Instead, he supported some constituencies with cash during the 2016 elections dry run. Over the past 8 years, he wasn't given any appointment, nor his wife, a distinguished academic, Dr. Laurentia, a Japan. It's nauseating to see individuals appointed to chair lucrative boards along with their wives who secured over 70% of contracts worth millions of dollars at the transport ministry and agencies like ECG, now inciting party foot soldiers against former appointees. If you are truthful, start by revealing what you received and how, like what kind of drop, like more than a Facebook idea and other picture ato hasi. Or the audio picture at was in do one dance here Facebook me show say be kra nipa no kra unim ne personally but the me be busa the me gina sa de we so busa ne say sa bere we ya mabre party hu nyina at a point we do adwuma as engineer to so abrantie ye fro koneko kasa ne ba bia mo party mo ba bedru sese ebinom kra so fi say sane engineer o kasa na ya abrantie basa akuku damfo we nyina twen ben omo se bra omo nim se daachi be mo na mo be support nim to aso omo fi se enei no mo soso no ebeto mo no sane empanimfo ne bi si twen mo ben omo no mo nye ne saa isi bebre na matete ada o kana saa na wan kan na mi bebu sei na bi wo ye journalist yes bebre yes bebre na nti kanu sa festival and no kreno na SEK mistakes ayaye including what happened in 2015 ya to aba ama me as general secretary ya to aba ma Paul as party chairman na nipa bi be ye kanana na ye esi chen Amfa emra kwanso MPP emra kwanso Ghana emra kwanso ba ningina wa nyi party na ama there be because me dey me feel say party there it is a car a vehicle them be as a protected vehicle eni ema ekoso na enya ese ye ka emre bi be ba wo ye party mu a bibi koso na wo kape ese wo tan mampani Akufo-Addo me feel sometimes me time obi so obedi 1998 because any pension yan ye de no ko Ghana ha nyina mo am ka se nyina na mo Ghana na mo nyino ni we were the genuine supporters of him enti media minim se wo ye panimu a due se wanye nipa betima hwe wani ya ka no kwacho me obi oni me ye adwuma bia nim sisi yan nyina ye tie sompa me sum no as press secretary mfiansia sana me free 2008 Omame order of Volta officer category because who adwuma pa masom party de me ho to ho na emre bi be ba o party mu no credit why is it yentimi ni we nya adwuma we nkan ye ho ntina me started from edubo ahen de edikufo de eye suatrase na entisa o party yakoto aba ni yakoto aba me ye general secretary ya to aba ma me boom watermelon pa ma ba ma start sise niam afefefe ma ye presidential primaries me kai tamale na me wo ho oba na ye de ayi achechire wo nsa tiechire na ye busa ne so onya accident onya nkwanhia ne ye hwe pictures no of car na de ye no na ye media for na ebu say won say ne banse na ultimate survive ya ujina tamale ha dano still kai wo meniso just a split second na me must still belt because ye 2 year to petrol nsawo mutisi kwa ni mwa na me send text message ama obi then you talk aka the woman say driver 2 year na car na dan na say
car is a straight and the ones are a bufaso also bufaso team me yes me the mensa we export because na me mo say and the boom say that there the shame say ma make say so enti na doctors na so ma me nko be yam operation na me campaign team for do tamale the one politics ibisi mabubu last days are dangerous say oko before ni be sra me o 97 omo ko drew tamale omo so bubu gu ho and I'm in right now the betro no kra no ene na mu obu nu ha na ele osusu bedi general secretary o betro enye ye adwuma timi nkrofo ehu se propaganda e koso no omo ka chem se ekwan bi asese me ti doctor na mesre no we force pa na e bomb painkiller because na me nsana ho no shem and no pa na me try play me campaign week ni na me hobi na ti powder tamale straight me by stadium ho me be we vi kakra kasa de kra yes am church ya na msan ko travel back to Accra ti me da me hospital bed 2 am me friend me say ma wani massive nti udi nkunim kra na woni tamale ho na waba back to Accra abeda hospital 3 weeks ansana meet me akọ office nti sansem ya na tora bia me di man Nyankopon nyame so ma me ho nti ya me pese me kan bebre na eniema binumu orchestrate yes ye kumani masia say meeting eniema menye ye kato me so me no ma Nyankopon because me say makoma fitat se sheti ya yeshawe so nti bi de me pese party for no man omo etime ehu se party se be san peja ehia obi ti se me ode ne ho abo afore onim party na bakosem onim party for no bre because they say nipa 2 million na o man to abai did one kasa se ye twa o maja ya hwe won ya yesi se mo pe nipa ye twa ni ja kese pa ya ense eno de ni kese pa ne me ni o mo headmaster na branch kura din wa dance se but man fine asem because the way I'm paying for na me be share on me papa the way otete e obi anwanwa akra 2024 na se ne na woni baumia enam na manfo busa se adai before then 2020 yes President Akufo-Addo no afre me and e binu na president of Bank of Pacho and I say na mo pe ensem wo enye no President Akufo-Addo otiase asema making so team me otiase ono an afre me 2020 time na ya suspend me papa no kase 2016 me tifie kra me si debi me hu ntire me as general secretary because me kon no ma shishe bibia ma ya to aba no obi di mu dance baby parliamentary primaries akwa one day 251 primaries in akwa fefe constituencies be perceive bibia nipa opepepe ye shishe bibia no credit nchichi mo bia ansa enunti mitifie na mse ma ye adwuma yi pa ansa na ye yi miesi December na ye yi miesi timi ye se metimi hu na fofo no ma aboafo a omo ami na menim constituencies ahokyere wo Ghana ha ye wo positions so Sompa FM they said they menim so no kro ni supporting over 100 constituencies those days 2016 sika the bank na me transfer now go for escape na say politics there one and four ebo am sire wo and the crowman ni say me musa say okofa sika we because I say na no man here we ma meto ni na ne no e fam ekono ye say na de o say me musa say okofa sika we me very transparent me very transparent e nipa na boa eno na me hear me phone so na obi dey 100,000 akoto my account. Wow. What's the Abraham who's the one started who now? Gina Fato Petro 5 years. Sane ye no kakrakra. Nipa aboafo eboa. Because some them say 10 years. Say many ye twa me ejapa. They say the papa na kan. No correct. 2020 na ye tie Sompa
president na friend me call Jubilee House your baby or dan or for villa no catch them say me year man 1998 or per se me say be bio na me medina ni me campaign ni yakopon ya na do no to me re-election on so we say me ni chingana nyina 2 years in fact the inauguration grana me kind of convoy but all she said many if you ask them me feel say una 2 minutes they open I didn't challenge that. I didn't say anything. I had played a role ubia who said the SME because my kai do why my kai man penny say man support no so or Jimmy can obey our ben was hand me and send it back to the 9 team te ma misua ni suban pa ni nyansa the historical perspective the part of President Kufua those days na phone near the name my meant me ya me ya ni say President Kufua Nkomo any history no nama dead nanka ni bu ha camera record it to her make documentary na mo city out here okay because apart from the serious person that you see as a president or chiro history no country time mo ko da Ashford a champion do to so no so 30-year-old no him penifoni GH mensa no no safo du no na enwumre bi ka na bi su ni ade a obebo nkomo sa he has that side of him that I was never able to capture as his press secretary. I regret it to today. And to when you account the time, man, penny from me, man, only me catch them, so they move, quite a me fast. And you but anyway, remember. And watch them. Me as that time, Grana Makoye, executive director, Ghana Institution of Engineering. Because they do 2018 and Kotuaba. Oh, a friend was saying, Kufurudia, he elected new general secretary. And I'm sure party say, most of them suspended me from my position as general secretary. They say, man, can we answer? Mom say, you communicate to me later. My TBBABU. 2018, I do. Mark Kotuaba, you before. That's a something, because me, general secretary. No, correct. Intimate trauma. I want to know what my status is in the party. I'm inspired by say, almost they want to reinstate me as a former general secretary. And I'm here to meet me council, me here party number, mammy home quite yeah. And the president my friend, I'm Simabo. After all, me in 1997, me bow office. 57 Jones, Kojo Thompson Road. Kasenana, but me the president. Was it correct? Is that so? Yeah, Sompa. Sir? Tina Konyum, well, in the number of because I know, or you know, also know. And it's also remember, I'll come. A re-election. And then you remember why dear, we're able to scrape through. One mommy position. In fact, the Drew be no rumors. There's who be chief of staff. There's who be minister of roads. I feel they are crying now free ministry. Now buy a say Gapo Sevilla. Because they didn't want it's a works and housing ministry. You know, say position organ had behind demand because of your background as an engineer. No, that's right. But chief crime say they call America's Ghana's ambassador. But it's in England. I'm saying, hey, more far. Post the way we are seeing now. It will be that profession. Oh, yeah, there was one me who fell. Me, my boy, Emma, a re-election. Oh, I never also for oh, congratulations. I feel do not because of the crime unfair. Because it will be an say I'm opposed to young farmer. I said, but my finance, Miss Anna Yame, in Shira or the Mamma, and was our commander for the away. Do the Democrat, Miss Yamin, my bone by a naming. So, NT 2023. Nam si mesa akotwaba. Me di me ho besi ho. Na 2022 na economy no ye fa ba bi anenye. Me ka kire nkrofo bi ye call National Council say, yeah, ka se president o sisa nsa no.
because we should vote the way I so say 2020 2016 there was 63 seat majority now collapse to 0 remember 137 now as a Ghana for my yellow card much they be TSS sign na mo kakra penny years sign na mo ma me buy out for the first time estre no say eni die mu a me die I'm his trusted protege my fan say me new penny am me no year politics pa in some way see there but you find on to give this party an opportunity to win in 2024 ka one more handle economy in Korea on say Nkrofo we na come na o criticize about no problems na politics say na pese bibi because na nya me enka me party ni mo ani die ni ebuo kwa so de metimi aka that is the kind of new politician we need. Not to sit and support everything because we're a party. No. Say enyade ebe boa o my Ghana. Na ebe boa party na. Ese etimika ebuo kwan so. Nye sebi nsem bi Nkrofo ni bi kan kasa no nye de enye buo. Timi ese me amagina. Minim say na mu odin. Because na edi ma she boa se for close to 8 years. Because then Kola di 25, 30 years. Time I'm here president, near one. Okay. No, sir. Time I'm TV so sports highlights. Celebrity or Ghana at 25 years. No. And the majority of the population now, 65% are below the age of 40. Intiminya kwanya ti se ne ya na ese me ka history kakra na kai wo mo na me ma Ghana fo se ekwan a ye fa so e ba democracy no enye kwan a edafo okay timitie mrantie ni bia na nsan bi o mo ye se yenye ku mra ne admission di na say na munum ku adiko bra ye bra okumase especially mo ni modifo asare what din da yawa wo fa mu bi e boni tuo kanyetia e po petrol gu no so hye no wo Ghana ha hye nsori be 30 wo kumasi ase unam kejeti anese opeja unsase nipa wuyaya nyuma nyina guye sompa fase nyuma ne ekosini o unu modion what you odion da nebi ene usa Rex Roxy Royal yes ni ekosini enumre odion na wa santema ho no okay sa night life nyina gu o Ghana because of PNDC the net omo abewo NDC so on the 24-hour economy it is all mo ko gina ensuom ehunu mu wa na fo na be gina TFS na wana yesu eze Ghana Kumasi said there was a departmental football league Bompless nomne Coca-Cola nomne a friend is saying Kumasi brewery no na footballers in it was a whole league on its own until not 24 hours near ye no what did that num sa timber fence ni ade nyina football teams enti maguni nyina kunkum nipa Sompa FM NDC enti niam buhana nipa ni pi nim and then debit me ka MPP ni MP NDC ya ko me hom din am se da remunim Ghana ye de ye brɛ papa om di tuo ne batanga ne betu liman free ho no mo share so emfie du achi na mo sa chinchim yensa 92 ne eto aba no mo sa ewie mu we ne ye ne true stolen verdict. So there's a history of this country. It's been a very tragic history. Nipa ewo nipa efri mu omo nyuma say enya diketwa enti mesre Ghana fo kebima mi kebia memu yen so no muse kusua however much our shortcomings are better than military adventurers to me percent kolani bi na say TT interviews bi and because around us the Ecoso, Guinea, Niger, Chad, Mali, Sudan, Burkina Faso. We should be very careful what we wish for. Intermediate may can say in a party delegates MPP for especially. Man who says baby I jina. Sa sunsum na
Professor Dubois any Dr. Safuadu and Kabom President Kufuor send them a support to a Dubois a friend like Akufo-Addo one fine year Sasun Sunana 2023 to Aba Menya Mr. Mekai Dr. Baumiachi on a party so we will be a Uji party di Uji Kebmami Kebidi yet to Aba not to draw no Amamuni see a GD yet to draw no as will be in a Akuma Pa now the dinner now bet me dinner panachiso as a campaign oh yen and simply ha yenka yense mina ne kawaya no nti me free ha we ye Christoni we ye kremoni yeah no yeah ne me nyina na se free penimfo and epie aponten so ho dem so nti media me kota na chi na ebi nti ase ebi kura bu afu na so me MPP ni o osono na me so me gina bi se ka mo suma me a metimi aye adwuma no paso mo na mo se mo peni na me respect mo pe na ye moa na bi a chiatra bi fa ho jaye and I say of course elections day me nka say na bibia ye perfect ye nyina nim ne ma bi e course a na emfata na so nya to wi a ese ye nyina so ne ma party ni and aja me ni chinga na ha nyina Ankoye. Enti that electoral cycle no a year December 7. It's one electoral cycle. Any year started electoral cycle for said me started Sompa FM 2007. Na many a branch from Mujamuno. One of the youngest of the 17 aspirants. And he said, "Na me see me san ko biwa." Ada na say obi nwa sa ni so ade mu minya ya che be bibia sesa o man no. Na me yisu me ma brabo as an example. Nye kasa keke. Example me de me sa na ma bo bra no party mu. Na ma party fo no ehu. Say ni pay say na ni su ni ne ban tie. O kasa yie. Onye tutrasem o anidie obunipa odonipa o ka party di bom otimi na obi aye adwuma because me na dubo aye adwuma me ne kufu aye adwuma me ne Akufo-Addo aye adwuma me na Ranchemate aye adwuma na me ne Baomi asusu abaye adwuma ti musuma me a betimi aka party no abom me bre na so nkomo no so ya na enti the Americans me ne the only one out of the 5 sebi se because nyame na hihia turo bi so Yakobon timi ye ne maybe because o de mi ko sie se party for me de kwabena mo ba esie na dachi ono na ba be yi mosi abontin because he po last 8 years ni me be see ebi wa na nye aban no fault se covid ni international economic situation e ba e wars ni ade but e de e break se beto Ghana so esa aban na e wo nso no o so bre enti abufu o ye party mu a enti nipa 2 million se ye nkoto aba se wo san de nipa na o kan aban no san bre wo na chesa se mo ka kire mo mo be se mbeti wo de ade ekodwuma nya de wo fi se wo pen na chinchina wo se nipa to na bi ese wo se ade ni kwa ombeto na sa abufu no me na me nka ho nti se me na me di party na mu sisi aso mo suma me a sa abufu every okrade but e beba for because they don't see me as responsible for all problems no ne how no aho kire ne ade enti me ka kire party for no say I present a fresh face, a better opportunity for them say be winning power. One, the first thing is say yen crofo a ya kan o machine no nim say kwabran so ya kan na share for 10 years enti say kwabran na ekode a o te say obeba ye ba nyina no say am say papa na kai won yeah say musuma obi a o kan system no ho say o medi anima wan hwe Ghana for enyi na wa tu me kai na bi say o me esa America ti say aban no kra na America ye koto abase ehu ye e science sudua aka bio me de me ho e bo afore amamo
mumeta mechi ni nyina nka bom kɔgye tumi nsi one mesom Ghana because me nkwane the only person out of the 5 man can abai no ho. That's right. Nti Ghana for may be likely say they will give you a pass. Kakra. Say be a wo dey won count be free. Wo dey be free. Nti eno nti true nti ene adwuma pa ma ye wo party mu. Obi anim say me na me dem party a strengthen the constituency. Me na me be accounts. Me no chairman of na ka say ye me accounts na party. Obi anya na account. Constituency bia enya ne bank account. That's right. Ntu di sika kwa. Funny pansem. Okay, ku see account ni. Before na kai no say. Discuss ma. It will be a friend handling charges. We ti so kakra. Na we ya ti so kakra. By the time a basic police station. Wa hwe ya. Na sika ese kokko. The other smile nya no na akodru. Nti me ba agina secretary bi na foko di eti bubo na so da bi. Obi ami account. E bi account mo obi account no so nipa 9 chairman ni hu bi. Secretary of course ni hu bi. Treasurer on the discuss room. Na so oba ba kon ka ho women organizer. Okay. Nti sika kwa en ko se nipa ba ko. Me free ho ya mu ja sa na ma ni election 2 years sika ba mu pa. And so and for. Is it edu baby kra t-shirt kra bi so o ma anya bi. Sanity. Nti me de masem e kakra bi. Mate. Se mo asante ya. Me to aso me ko Tafo constituency. Okay. Okay. If you have me ko kushia swami so na mako bantuma. We try say me ensa every day. Okay. Ahoden no nti kushia constituency executive. Former executive. So mo kai say me na me this proposal no buy say kaminya cry dem me na me say polling station for no cry. Ye mo to be adada for no because of what problems no we hwesi we yakoto about 2 am eyi na free abom nim and na many people pitifi a wo di yawo no atia da wo mfi me kan so bi no mo ni ma anya adwene okay e be ma constituency executive na regional na adada for ministers ni MPs ni ade abeto ni DCs na polling station for no ho so mo do so mo na ye adwumaden no de yep man tiase bateja yentoko ni nyina na nipa ba ko bituma fa ni nyina se wo mate engineer nti we de minua na minshra wa chia o ma hene se mesu bi na me nyina minum kasa ti mina ma ya na ayise me okay ai no South Africa kra no mi dasi mpacho yeso ye dasi Sompa FM ye dasi na we tie fo be bi o mo hwe obi a nti nya me be hwe obi a ba ko ba amen na MPP for delegates no ti mo suma wo ba kwabena ejepo na me wo gidie se mo suma me a betima agitumi in 2028 ti me da wase meso me da se pa onchi ade bebre na wo fo hizo bebre me da mo nyina se o mo nya adwempa the king chief for say to jambo ama yes messages in the bebre say ene wa mo mani age pa momo ehun say party no ni da so ho messages e beg na e ase omutie wo no omo hu say party no ni da so ho e be yi na bi nshira abza fonti engineer kwabna eje Japan na yene no edi enkomo no nipa numu a o mafa nkrata o party nim se yento abama no na omedi party nim no oka ho abusanfo de mosia na we de tell mamenye birthday si quick na yenko mamenye birthday si quick na oh yo a minute. Happy birthday to my lovely girl Ohima Esther of Ejoso from Papa Mensa Kapoji of Achiase. Happy birthday to Dennis Opoku Ajiman, our Church of Christ Mission Hospital Tech Bomso. Your friends at Sompa, Emma, happy birthday. A special birthday to Mr. George Yurenchi or Jabinra Bank from your friends at Sompa. A blessed birthday to Ken K of Boss FM, wife, Ene Omanesoma, happy birthday. Happy birthday to Charity, Donald friend Abba Gold.
we dwadini wo Edum PZ from your mother. And a happiest birthday to Majua of Nyinehini from Bemedru Kakape and DJ Arafat. Omunyina say my happy birthday. But for Edmasi sports team ni sum atwaso edi free ase. No wabeyen samso bridge ede ama aban hyehyeye e na afen so no mining productivity no Anutin Chanvirakul wono aye politician ba ko kese pa e wo Thailand se wono no ma to abayi no e se wo meye prime minister e wo Thailand abusuansam no na ahodo bebre e kan we no mo ho e na secure sanitary pad adawroma wo so ayasene ma akase ne di le no mu kama ya bibibia enkekanwa bia amebobomu no achi no nyu ano nko 20 na 74 T74 no wono so ohuru ye moja num nyina kama eyi nyarewa hodo ni nyina free so ena time herbal mixture anytime HH mixture so wo ma ye mpomiden papa e ma ye timiti bi di ye ma ye nso ye besom wo ensem yi twagu ye no e wo Sompa 106.5 FM so e wo nkran no e san kofa Kumase Sompa 93.1 ena fe ayiko 100.9 enu so Kumase Adamfo Pa radio e wo France Paris abrochimanum ho 101.1 aya Sompa Takwa 103.3 Watakrade 106.1 ya Sompa Tachimai 98.9 ewo Sunyane 90.7 won Kranza 101.3 ewo Doma ena fe Kingdom 106.1 ewo Mankasi Modiko da na so te yanka hu ye ho a na ya Sompa FM ho so ye gira mu dendenden ena fe Facebook no eya Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube ne Sompa FM live eya no download di Sompa online ewo Play Store ena App Store ne so kwa ho tumirika sesi ya na kwa download na tie ye hwe enso ewo ho ensemi nyina no www.sompaonline.com so oti ensem no ehwenkan bi enso ewo ho Hajia special local foods adawromenti Hajia special local foods aduane papa nyina fie na fie ene manfo bedidi pa onadawromentu messages ni kakra baaye no yemfa enwa chirese ekim emfa emawo Bennett Asante Nkrumah Sapon was say friendly folk and right on time. Okay. Yate. Nana came and saw so I see good afternoon watching the best news. Yada see be KK workers. So I said number 1 station continuing with your good works. Mo ye adwuma pa. Nana kwa mabwaten Eddie Fabre kuma Central say President John Dramani Mahama de. The decision so be Chief Justice every one we akaso de be ko easy so NDC de say lie. Engineer Shamaba was say hey pesami nkuminya pa ba na etiswe we die asemaranko na aba no abusia ensam no bebre yemfa ne aka no konkon ha yane ma oti yenka e wakase mu no eyemme obrempon na kwaku ampoma miniminuanom oboapa nana ya kechre na fei ohene ire mame akua yeboa esia mabronya abrewati aye sori so amamobro wasem dwumedie mame akos Amari. After short code music, star 920 star 104 hash to our nominee code NA02. Thank you. Chiamo Ashafoni Etiefwa Amo Ghana. Ye being the Lucky Dancers Academy, I would do on offering. Yababeka Kinsia, your friend, the nation star. Yes, some votes my send ye dinkunin baby fee. Yes, let you crew more henne, Nana Benya could the second so vote my da fella. Da Ben. Ye MP, me million chroma, so vote my son and couldn't baby fee. Yes, sounds to Chiazungo here. Abdullah, say vote. Raised color around it, and so on. See, Bar Herbal Hospital has special ultra-modern machine for checking up the body. I have tried them and I got good results. Try Bar Herbal Hospital.
Sompa FM. Doctor say glaucoma. Utirimu entirino ebiate ano na affect wani no a enya na omiheba ana mekan for the amawo. Omiheba se mekan so say wani no obi fracture ba uhunu na tade ehye no so uhunu nanim. Wani no ba ko hunu ebetimi akosa de ehunu no enu nti hwehwe omiheba akiri kwan. Ghana ha ebam doctor osa kompo yade de a ontimi nsa omihu kompo no sade etie bia ode aduro beka ama kompo no anane animanimu ya say yesichire yade bojabroso o omiheba akwada ne ntimi nante prostate, hepatitis B, hernia, asthma, our problem beer etete one fabada omiheba. I have mind no bena kwa ibretuomu enusini ene ye ka bomu ya de ma wadura o ha bia eni ho omiheba emu wani mfra omiheba emu ya re nka wonto omiheba se ya de na hinta kra no a ye yina pietu ase ama ho aton kuma se we bu akosefa ase ye nyina ye tie sompa omiheba e was 0550570075 omiheba na ya de ni nyina away. We in charge when you feel one cassanova. Losing the layman capsules. A mob sitting go to Juma yet day. No bread you must have with Shankasa. Nana, no, near. So, losing lotte, Mister, and as you see, I'm also if you want take your fitty come to go, and you say for semi boom, the one see dear someone. Nimatentia, losing lotte, Mister. Losing the layman capsules. More you pay more. Losing law care mistress. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man. Ya boy. Ya back Sompa. I pay for a ma woman for anyone I want you if you do what train son can. FD Ashisha sa a jedi and crack to you aja to Musa again. My castle they Kojak quality oral care product. You get Kojak charcoal toothpaste. None of most mine. Fananoma. Koto be now saying. Hey, Mrs. Aquano. Oh no. I kick it with Eddie Bain. I kick it with now one say Kojak P&F toothpaste. Any of my mouth wash them. You free hand say ya kona kope bito. It's not saying who you na cry. A woman was a type and film one more. Said ya na. Hey, mini abe. Anne, and false in Diagrocra. If you say, a bit near how dashing. If you just any yedi procud bad jasso, any drobian sia kind of Sanso, and I yedi Kojak oral care. I bet Jaswa, a demusonko. To say, Kojak taco to say, Sompa FM. No manner hoarding. Kojak regular fluoride to say, a fuego, a mousy heading, no more room to him. So you'll be so surprised, Sima. Well, we did Yanni, and master air share. What Diane, Kojak P, Nick Kojak F toothpaste, and in a mouthwash. Chuchurika Koja, oh dear. If you say, Kojak in Yamato, dear, it be quality cake. In fact, FDA at the Yama will say, oh man, ya woman, oh man, ya mama. Nana Mokia Fui, a Fuyana said to Hobimu. Eti won't be fertilizer a few way Uber Yusuana. Essan say for us fertilizer out or ye amwa one. Nema what you man egina a trap pay or no by no end to me any now so does so Emma Walker. And your tunda fertilizer papa abba gasso de and one OCP fertilizer. OCP fertilizer egumu ahodo. A Kiafua modro and obaye a bit to say at Toko. Yenina ye tie sompa. Omo encoje OCP MPK 15 Anna OCP MPK 10-2010. Epiafo omoso edo legumes. Ebi to say soya beans, peanuts, and a beans. Omoso encoje OCP fertilizer. Eye TSP. OCP fertilizer a busu of baby your tongue. Your own your man will mind ganimu. Anoti at 4 and Fred 0555 909 437 and 0555 909 433. OCP fertilizer papa. OCP, you can home Ghana and Africa. We are you.
Yaba Sompa. Company Limited in Tennessee. Say the good as well. No leakage, no rusting, and no fading. So I came Roofing Company Limited. I want Tennessee type here. Sompa, IBR, IBT, and an Erotal. Now was a chap and a metal structure. So I came Roofing Company Limited. I want memoir for name and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and a Techiman. So I came Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. Avina. Oh, Avina. Edi asema, menya oden. O tianti mu amanfo ada. O hye me boso beto phone na mame. Me phone na say dada menya oden. Sompa FM. Surprise. Hey, Kofi Papa. Hey, phone o. iPhone 13. Nanya ne. Ende, me fanko fo bi mienu. Amu ko circle. Ene ba ko ni ka chena dan fa wa. Ono odi ni Ghana card. Eko EBA phones a. Otua 40% pe na di ni phone ma no a. Da aka no betua ni kakra. Timiti ya me drop na me so me ko ho. Ene me ko nya wo phone ni bre o. Oh, Kofi Papa me da say. Me show. What EBA phones had ye, yet on iPhones ne ho akade nyina. Ye sanso de ma wholesale. So ye dealer na so pedudu atua and na sa fe na wo she iPhone business na sia. Brian sia ye, hwehwe ye kira kwan e wa Accra Circle Mall. Any tiptoe lane, modern photos in chain. American Monso, ye ni odor rice ene di nhwani. Kumase ye wedum ejekuma brunsaini. Obetumi so hu ye e wo www.ebaphones.com. EBA phones. No hassle cry. Yenina ye tie Sompa. Best brain publication aye dumekuya etinti madisua ho enwoma horo wonim dia efa enyembre mu adisua hyehyɛ ho no ekro papa yenya daakye ede dwetire ahye adisua ene ne kyerɛ mu sɛ de baabi ewiase ho besua kwankyerɛ duro no obi nka akyi ye wo subjects ahoro ni nyinaa mu abemfo a wɔto wɔn bo ase ye hwehwɛ mu yie ansa na watwerɛ mo ma. Oh yeah, betimi aye dudu wo ya da na wo ye ye me hwɛ me best brain book this and I'm see computer no that's my ball. Yenguma ni nyina ejina fapem ensia bi so se wobenya adwene a emu dɔ adi bibia obi enwene ho aba odisua ni no benya ɔkandifo su ɔbɛyɛ ɔman bapa na adwene mu bebi adi ahwehwɛ ɔhaw ehumuaye obenya computer mu nimdie amapa wo preschool mekyerɛ amofra totofewa ye wo literacy numeracy phonics and writing ma won kindergarten so ye wo literacy numeracy our world, our people, creative arts, phonics, writing, and the picture reading. A free basic 1 to 6, your mathematics, science, English, our world, our people, computing, religious and moral education, creative arts, Asante tree near Akwapim tree. Basic 7, 8, and 9, your mathematics, science, religious and moral education, social studies, career technology, and computing. And so wow, there were questions and answers. And my subjects yeah, links and the QR codes. Oh, your books name. And the reason aircron, yes, your hobby, and Ninti and our best brain publications and woman about and now Bush and Libya Cremua. Never dance on from who boy, Freyen 0507 200 200 and now 0504 200 300 and Afi 0241 520 946. Yen email address bestbrainp@yahoo.com. Yen website www.bestbrainp.com. Best Brain Publications. Baby a woman suani bachelor or chnano. Yakurade yashasiene. Welcome to City Montessori, where excellence meets innovation. At City Montessori, we believe every child deserves a world-class education from music to art. While preparing our students for the future with cutting-edge robotic and STEM education, our school is equipped with modern facilities designed to inspire learning, build confidence, and unlock every student's full potential.
Our passionate educators are trained in believing the Cambridge curriculum with care, creativity, and a global perspective. Whether it's science, music, languages, or leadership, we are building the next generation of global thinkers and problem solvers. Hi, my name is Jane Freeman-Tete, and I'm excited to welcome you to CT Montessori, Ghana's newest international education, which offers renowned curriculum. Thank you. Kwame and his uncle are almost here. Wait a minute. This one too, your friend Kwame. Wait, Kwame. As in the same Kwame again? Yes, mommy. The second coming. Into all this tension just to reintroduce that broke boy from Kaswa. Why would you deceive the family like this again? Now I understand the whole delay. Troll from Kaswa. Why wouldn't he be late? Or be late, of course. Star 712 hash, star 712 hash. You go be the luckiest. Coffee from Georgia be luckiest. From not the cause she be luckiest. Yeah, you go be luckiest. No matter why you're lucky, everybody go be that luckiest. That's Kwame! Send your God up boom. If you put it so would the coming of the Son of Man be. Hey! Is that his car? Everywhere. Everywhere. Dial star 712 hash. Choose your ticket. Enter your lucky number. Follow the prompts and let destiny handle the rest. This promotion is regulated by the NLA on the Caritas platform. Gino Magic Pepper on it tomato mix. Gino Magic Pepper. Sawo pentos dia. Ebi wo mudada. Sawo pemekonswa. Ebi wo mudada. Sawo pejene dia. Ebi wo mudada. Vitamin A and D3, zinc and fiber and so. Ebi wo mudada. With a new Gino Magic Pepper and Onion, making your favorite meals is easier than ever. New Gino Magic Pepper and Onion is enriched with vitamins A and D3, zinc and fiber to make easy, fast and delicious meals in no time. Pa-nabbing. This advert is FDA approved. Nyina na edi enti esremo ena no so plaza me koto bayira ya chia na papa panyi asa begira me nchen wose maami aseminimo man ka hwe na mse da good afternoon say ja courtesy papa yi man no so maami nya na ya esedo so no so wahu di akwa wi enti esedo so no so kakra me ye so bayira achi maami nkoto bi ma mewe Ghana for mesremo mesramo mpese bedru baabi na wa chekura mi ntimi nkoto bi esa depression ne stress kura ebechi ye nyina ye dia ye nyina ye gobe ye nyina ye wache na afi ye nyina bayira ya chie ti aha maami Emma o police say this first at the video so no more me ma wo abeti so ese wo mo ye sonko che nkofo no a ya sabe wo do mo wo efo mo nya salete wo tie video so sabe wo nche obi a enti no wo kwakoto bi no ne ade e yo mo wanwa na we nso ya nwanwasem ben na na Abrampa we ya nwanwasem na na Abrampa nti anopa mo bana mo kodi dokono a saa ne de yew dabi na de Ghana fo be so mtumi kure mu ana family kenke no oboko ne nipa egu ho ye ko ya no mama e table tinasa wo mo je VIP ye wo VIP this nipa ni gusu bebre kra ye de protocol family kenke asa na make kan yo na say ye ti obo na omunim de obi aso to eto and omunim de formation ni kro mo dada chat aya asemu
aya asem because emane nya de foforo ma ha me na abrampa na bedru ba bi na gobekura me ntimi nkoto bia me ba wi ase be ye de yin na de hom ne se on se brebia ya mpanifo no betena so muka ya no mu free se wo ha we nipa soronko se bi enyina so ye baako akwanya na aba na wo nya akwanya betena se enti ebesere omom ye sa ne ma omunyai na so omu ye atumi kurom to bayira ache kura na yebusa wo ukoto gobe nso so na yebusa wo papa yi de wo tuma bet ma batwe papa yi wo tuma batwe omunya na enyina enti mesramo announcement yi muso mame a madawro ma ebetimi ebetimi abo am yese mesese e champion so ye celebrity ene ade abusuan nkwodi nkomo na announcement ne ma anya nka enye abaya so no bi wo fi ayentwe men ye musa ne se de na pampam na wie yi ohima akwa aba mente wo kasa enno ananom na 3 days ni mini udi nkoma wa ho keka na se wura asesi asoro abofo sam yi ma me akwa aba na te sen ye de rade ase na awie obi bebusa se de na acha esi wa ba hai awie de boko eye abrantie confidence ene fi ada na ene abrantie ehie mesra mo fa chini emesi meso e na de beba no ano ode ana me nkose bulletproof vest efi ada de o ta ehia be ma ya na nkowie ye asam ne te san kire mu kire yen menene tena 2014 na mo SS enti mi SS na menyum ye te menyum ye o se mi SS na nche na menyum ye te menyum ye no 2015 November obeye me ho ade no krenim no nyame anim ne krenim oya me ho ade no kama na emum na abusuafo na wani je mani je na omo mpene so ede na ma wani je obra ye ho ade de ma mani je ya ne se mi wura ho na mansusu se nipa dom beba se na nipa dom ba ye be hye wanmunyam mani je pa enti efri ho no na still na no maame Mr. Mo hwe ne mic maame minim ne enti ayente ya se kasa mic ni still na o maame enya den empene so enti e maame ka kire ne se o mo enya de yentum firi ekromo ne metena kumase aha enti no me kan no onya akumato ye ma ne one me ye den e bai enti no maame mi di kan ye de betena kumase enti han 2 years the 2 years no na o ye ho ti ya kire na on first kan ye den e ma ti me busa no ono so ma na busa nsa na ade enti na wo ma na o se ye na ade bi enti no nka ade kro enti na sika nya den e ma ti na me tonsuo na na me ba ne de ye de edidi enti no me tonso kakra na enti a kire na ono bae na obe ma iska kakra to ma iska kakra ne edidi eye de edidi enti sika no mu a kire no na o se adwuma no nya de enko so sento agya adwuma no sa ye de e ko ba bi e na o sa ba ha enti oba ha no me di nanim ekwaje amia oka e de man se ne onyi no onye amia ne wan amia owo entotro so jedu ya on na ye de yen wa ye driver ni obetimi ama oka no ye de watwi yo e wo jedu oba ope okunu oba o mi pe mi kunu yo e na me ye de me force na me ye pe amia number ne ko amia ho enti ye ko no ho kuma si ha ya me refi bo chance e lie mu ho ase ho ti ye ko ye no e na me de me ye de me ka kira me ase unu abe mama ne ka anya de ntwi no se wo ye nana ayi nana mi refi ni de wo ye ono adwuma ni pe ne ye de wo form kakra ntina baba ha ntina man ka ntwi ne ye betimi de aye de atwa nsu de aye bibi enti wo twi ne ka no ani 1 week mpo ene ogya ye de enti wo ba wo de scan banam de ebi ato ne de atwa susu de ye be ka no de aye de wo de ato no no ho ti ne nka sa en kra me ase ka no mu no amfa sai wa me yeses me so mbusan bi o so okoko yeses Emma yawo ene on de o so mo kwa akra o mo se akwantu obi ti lockdown ni mu no ene o mo koye me de be ma oba me pe me yele me koto oba o pe wan oba me pe me kunu yo pam cho mo mfa nche me oba me pe me kunu koto rem nam ade firi krom de ble no be ye kan se wrom nam ma ne se ene oni no anya dan no mfa ntu kwan no onhia ne nsan hwe no koduru a wa ye den wakai me eye be mai eye me ma bana me no aduane ma ko fida nso ene aduane dia wo kai pa aduane ya de na me mfa nya den eni na bolo na me timi de aduane tata no no aka se susufa aduane ya de tata me
enam de me ye ma na omu wie no mokoye za tam kra no de bag e bo na chi na e de ekonam za kwanto de mfa bag e bo ye chi na e de ekoma nti saa time no wajai ameyaw ne ka ne twa no na wajai ameyaw ne ka ne twa se wan kan kire ne se wo ye de wo tu kwan wan kan kire ameyaw nti wajai ameyaw ne se wajai ka ne si wo ode safo ne ja obi enti no me ya nam de me abrase osukura wanye bi ama ne da wanye sesi ama no na oye na oye adwuma no butimi Fred akrokra bisa ameyaw ne se mi kunu ba ye ne tesen wan misa ase emre bi na me friend ni busa ne se ameyaw na unipa okọ adwuma no mai be oba na ju be to na se dan de na okunu mai na ofre na busa no wa wo sheda efra ameyaw busa ne se free da okunu ofa okunu adwuma no de ne ka ma okunu so mfanya adwuma no etesen o me pacho wa misa da pranim nyamia ni ma musan be ma no ba no busa ne se adwuma kwese wo se o eye na me de ma ye de nti me yo me ye nkwan ma ni wie no bag ode ko tu kwan na ye bag ye de boy chi na me bag ye de boy chi de mfanya de mfa tu kwan ma me ameti mi sika eko okurom koto bag ye ma me wonso so investment ya wa ye de e do so pa o wa ye nkwan wi asa koto bag yo ade na okwa abrochiri ai na me bobo ne niam abu ma no na me so mfa nko enti me kwansini ase na homachi na ase na ade ye chi ya homachi na me tese obi bopunu ne wo pankro no ase ya yi e shada school na chi wo enti na matese obi bopunu na me se wan no se me na me se na aden oso mo se lockdown nti ya nya den ya anko enti na me so me ne ba no ene wono ye free panty no me busan se me ya na me se da ye kan se na na jan wana lockdown wa chi no se da nso ne di agro enti no me so me ni di agro se me nua be ma me ma me wa ho be ma enti no me ni di agro se me nua be ma na me ba ni nyina ena me de me ye den ti achire no ba ye no na ablabo ni mu asa ye den ayeden amene ne ko papa bi ho ewo ayi usan ko pe adwuma ama no usan ko pe adwuma ama no na da no okwa adwuma nti ama ne bi nye ko pe adwuma wenya bi ade so wo na abe force ne se onko ye adwuma won se emma ye mistake ni bi ni o hwe yetimi hunu red banner in fact red carpet chese red canopy enso so ya adwene se sa canopy kokko ye betena ase ye akwa wu sese won hunu se be man pebre di akira ene kosi sei na me ne ko papa no nti e ba na papa ne keka bibia akira ne na ye bedru fie na na adwuma ye fo na no mo ye adwuma no manager ba ko panyin ba ko frɛ no to frɛ no se manya call na me sa da hwan no se samdofo drivers fo ba ko na ye de afrɛ no we de nyame anum ne kura no nya adwuma kama ye ana ye underground adwuma ye so metwi ka nko down enti ma me ni nyina sa akɔye ho na me mpake me nyama nye de nko ma me kɔtena ho me kɔtena mu fie ɔhwɛ se obeye adwuma no obe start adwuma na ansa na me ba na ye den asaba ti etena obe se 1 month na mo ye bibia wie nti 1 month ne so ye no ye twia ne ka no ma ye bi ne me ye de e ba sata no ma me tata mu fie di wasem a wo kan tintin ne tie watwam ne se tintin ne tie watwam se mama ye betena akumase ya no ne ye wo plot bi wo ho ne ato dan na se me anam kwaje plot ne anam kwhwehwe eto wo ta chese wo no awade ma me wai awade na se wo ko no wa na wo ye bibia wa wo ye oba wo san ye be ma yo ma me budo to aso e na me de me ye de me ka nti plot ne da wo santi no o sandi eska sa tam na o gi 45 million no ma me ne me ndie no ma eska o ma me ne me ba 10 million ti me ne me dibi kotwia me ba ne driver eka na 7 million na me afa ne ma na me ye de me ton na me dibi twa susu enti me kwa na me busa nse sa 35 na aka on ma oba ne bi ba kwa me na bi na fa de aka 30 million ne ye de efa bi kwata anwea na wudi 10 million una wo san ye nkonta asa akire ndi onfa ne sika mfanya ba bi onfa mfa na ba ma nkasa wutimi soa wo ne ama oba ba kire wo ba bi a fa wo expenses fa wudi eyi ma me ba mai ma me misa wo anya bi anani da ho ana ohe no men ka asa wo he ma me wo he na se wunim se ohe ansa na oba ba ye ho ade akura na wo he wona ne twem pena ansa na oba ba ye ho ade na wo he ene wa ba ware na wo he enti wo ye sa tutu skegu a wo hu ne left and right na wo he enti wa hia kotwi ka ba anya ye
wa here kwa broche covid ti amfa e na oda so here na na net wo ana ma me won so he that me patcho men wo de won he yo enti no me ya na me ka chen say na fasika ni bi 30 million no wudi 10 won kwan wudi 10 million na de bia ya de ato anwea satam na anwea afu nti no na wato adan ni so in case na me besunya adwuma mpo wo easy ha easy beauty ha nti no me ana mde misika kola ye de ede me ho betum o satam no 15 million eno me twa mu 10 million ma me frɛ ne ma ne buy me frɛ ne ma ne buy na me it is say no me hu say no investment wa ya be ma no ne ntoto ya hodo ye wo maami a wuti wa na wo ye enti say na kwa akosi san ni ti a watwam ne san say ye ja awale no na sa awade na gu awale na gu ne abusuafo tana ase ma bibia ye den agu enti no ye tana ase na obekan no wo say ode dan summe a edan ben a wo say dan na ye si ye no ode summe me se me dey me boni dua wo me da koto papa nim se me boni mame woni ne tenae no emfa ne se mo ware e di sen 10 years emfa ze 10 years e na ankosi hwe nti na se wo chefa ne dan na wo de asum wo no ene e se wo tie ye se no ano no ana one room self contained one room ne si so one room and a whole kitchen ya chen se wo anya hwe nti se ye assemble na asema wo ne se so ode dan na sum mi pipa na wo kwa akofa aba no e beto samle mi nsan nye de na so ode asum wa no mpacho kasagum na nkrofo so mo nto beto samle mi nsan nye de enka pipa no beto samle afi so no enti na ode sum na ode asum no ne sen ende ade se yo na me de enti me ya na me se me kula na me kwaje plot no enti ni kwan se ono kula akoko ye pipa eye de eto ayi ni so na okoye pipa kula na ye ya walefo die nti na ono nko afa ho ye de ekokoye pipa ahun nti me wo na ayi plot wura ne frame say wukuna ba ha so ba ba ye pipa de aba be sum na me se nyo na beje plot no na yemienu wo nyo ono kula na beje ye kula na ye ya walefo die nti na yemienu so nye ba die nti na wo ye pipa amo no ye de bibi ato nchen aso hwe obama ho me pa cha wonhwe no ye kan asem no se boso mi nso bi obema akula ne 3 million bepem samle no sika bi anya de ma bi first no de ba echire na mkotwe mpana no ujaye na esi wasade ye de echire na wo kwotwe mpana na de mujaye na wo kofa mpana wo hu me pa chan na no ba ensesan bi aba me pa cho de na empana twe na asese wom no adan ha be ma dada na wo x me jai mpo class so dada me ja be wan ko 1 year ni enti no so be pim samle on first kama 3 million on fama na nsan bi kura na mame hold on mate se sa be me ya ameyaw ya wo kana asem yedu bre bi manyame nko anka okun ameyaw ai ameyaw no ne de ne be ma no enya ameyaw no be ma no danso no nanka e de sekan me kire wo kunu a one ne tena 10 years no one ye frɛ ne danso no ye se nyame nko anka okun na na eno nso so e ba ne se yanka okun wo o de sekan woni ni jai ansa na esi sa ye we jai be wanyi yakola to no ka se yensantana e ma me de kwato ye sofo anim me ne to ye sofo anim se yensan kan asem no so papa se won pene so me yende yen kan asem ni bi okay entity awa yemra ba bi ananka okun no esi san me hye be ma ne dem na me te se aya be ma foforo wanya nu won ye frɛ na me yawo no na wan ne ame yawo no ame yawo ne di eya ne driver ni na ko je car no ye de ma no we ni ye friend foforo wunya no Richard na me ne eye de etena ye te me ne etena me o sa na no obi bopunu ti obi bopunu no na me ma me na ye de nto boy ni so no sa ada wo ma me aye de e ba ha na bo sei na bo 9 to 10 na ko bo 10 enyumre am se me ma me on shada na me nya tight sa nti no e na ono won hwehwe ma chiri kwan sa nti no me nim de nti a wa ye de wa ba ha nti wa ya na me se bi a boy ni so so ye me papa mo enua eye abusunya kakra nti bebi a obeka sa abusunya nti na obe ye de obeto won nti o ma de en chance na wa ye de wa bie na anadwobele ye nya de en ka asem nti me kan boy ni eti ase ye de amie pono no nti kwansi ni ate wine ena ya na dwobere amadeda na dwobele ena ode ni butu pim epono no no bowulam aye danso yi epono no bui ena owulam to owulam no ena boy ni say senior my way aden ena o say aden say na me so na mta aden wa ma ne ne ha o so de me bada ha ye den
and I'm saying to me baby me fa me ba na nya de na fie abla ono nko a da bi enti me ye na obebom na boy ni senior ma we e ye mebo na dia wanya no foforo no nso oyeja kakra onso he ono dia mintime nche on he ba na ni so ohye ono na ni so ohye te me kan no no say senior ma we ya de me de ehye de me nim de we omusi come times te me ya na me say wa ma ne ya wonim sanya esi against no amenchero senior ma we na de afela abai enya sa no mo kasa ayo ena oboram tinu ye na obebo me na boy no eye so oba no tinu so okra na me pe no boy na so ma boy ne ye de aya danso no ono anyini sin boy ni bebre no boy no ma na ko akire nti okwa akire no ena me ye se me ba ne so no okọ boy ne so na boy ne ye so obeto ne nsa bo mbin se na wo che coat na se kan che coat ni ena odi twitwa ne oprepra boy ne pa ne moja danso no ene moja na egudan ni entina na ya osapon ne sa wode wo ba akwada baabi no eno ne kosi enkosi koda enkoda ena me de me ye de me diri mi ka na moja ya me honkra na me diri de me na brobro fom communica na dwoble be 11 won se wutimi kofa be ma na akofa abron won se we no wa me wani ana ho ena akokofa obi a kola belim kola ma na me mpene enso so ss aho kire kakle den na afi wo pene 50 cities into na opening registration yeah register no na ka 50 cities me na me pele me ho e de hwa me ho school ntino na ka just 50 cities na oje ne sa ena hu nsem bebre ani pra ni moja yo sesi e no ne kura ye nkwa yanim ne kura ne say ese no pipa no mehia ena afa so no me ko ba bi a me ko pa adwuma kura na ye kura na hwa ye ye hwa ye me ye profo kasa minim de e koso medu ane nkrofo kasa sese nti minim de ekọ ebi ne sen kasa be no mota aka adwena e wa mi tirimu no na obi se na hye papa yi kasa na hye na no minim de nti ekọ so menti ase say like me ma adwene na me adwene no na hye papa ya no no okasa wonti e ma mitimi busam se esi den na obi adwene ma adwene timi hye obi ana okasa wonya mami asem a woken ana one row bi ana one row mama one row mama sa menti ase sa meti hayi mami meti hayi na adwene wo mitirimu yi me hu ya na sa adwene wo mitirimu wo ka ai ehye me o mami asem a woken na nka wo ye de ehye me manum na me ka broken heart nche o broken heart nche me sisa asem asa de ya akosi asa me nya be ma pa broken heart nche broken heart timi mo obi afati bread edi nsuo ne se me na horo ho mami hweye na broken heart ya che nya broken heart me ma pe me pa be ma ne ba me nchen na be me kasa me nim de ntia me de Friday we de mesraw sesei no wasem ade ba ye nyina ne se danso no yemisa na sase ne nkrata na afedi ene ka ho bi ade ntia wakacha na damfo so se na damfo drive ne de na kosunya wakacha nse me ode mbekọ ba bia ma me ne me ba ya de ya bodam enti no omumusa de ntia me so mi duru ba bia na hwa ye na me ba so kasa afa na wo kasa na se ususu se danso de wafa ba bi enti no ode mafa ba bi dia enne yemisa ne mfama wo Kelvin yemfra danso e na yemisa no ensem ni mu sanye sitie na me nya adwuma menya skade why emaji show ne nya mame paache mesrewa abusua Joy Cam Roofing Company Limited wo penchense papa yo wabaso yenkọ ne yenkodi nkomo dan so me ma wa ham wakọ ababa Sompa TV ne Sompa FM so ejemoso mama minua be ma na etesen boko mame ye de radia se mesra wo bie wano de maami anka eboa mesra mo hwe na mentena nkomo no ase wante enye de ba ma na awia yi unua ba mete ha menka bi nhye kura na eye Evelyn se wonim no Pasha Evelyn be ya me pacho Evelyn owusua senior pacho okai no e kai no mami ye de radia se wa kai no na Evelyn edru fie nsem wo ka na ebebre mami busa ne say Evelyn wonya sure say danso em setete na atopam odin ti no eno na aka kai wa ama wo ka wonsem basa minti obe ya se wo se asase a wodi sum no ehon krata ne nsan kan ye afa so wote wa ayese ewiase aye de ehye ni tirimu nyina nkrofo krati mika ene ade ntu otusu se wode nafa baabi
enti ama na adwene mu nyina ye ne he danso mepacho asem yi no kwasem bi ehye baabi oh me no krobia ni mini ne ho tamsam de ne ko baabi danso de yankwa hyase mfiri asase ne ho sansem se ho ne hia me pa minua be ma asase wodi sum no ye da se wa ya de wa kire se o ye be ma me fa bibia nsum no na te san kire mi mu me fa bibia nsum no me fa asase bia ma no me to asase mienu me to asase o fa kire de ba kokko kwaji iska o me na me to no ho no e kwetena kumasi di ba ko aka me dwene mo me ba no asase mi ya koboni o me pacho hello dansu nya botre sister otimani mi asase wo ton ba ko di me say ye fi omo yekuru ndi amo yekuru din mu mfire kirim na yekuru ni mra ba bia omo abusuan no no na mo ko buso ma se omo buso mo nya kwase aka bokro ni din di a kire yen me pacho ye wo afon totro so madam wunim so obejimedwuma ya ma me nsore metena ba bia atena obetena ha aha ye wo afon totro so be matri kwampim krum odo so ba afon totro so why oba so bajedu odo totro so kuro de bra totro so no bisa asem nim ye e ba chawo why Dabi danso tie oh me tie o hwe wonu se asem petigu mframam a obi a wo se ne osifa no yatie ye nua ba yi de enti se ya memben wo na se ya ntie wo nso wo de a asem na se ya achia enti se ne ya di kan e wo mframam no wada ama ye be kire se obenya abotre na se ne nua ba yi ka no obetimi di mu nkyiremu aba na bibia ye kama ye pepepe ana afia asase no sa kan de biem so ke me dadodo enti na enti asase no danso ye ni ho nkomo na esa wo mfa nsumu no me fa asase nsumu no wo so wona wo nya abotre mame wo so wona wo e ware ye 10 years by enti magya idea na nka danso ada na wo sire me tio mame kafra danso me awia mani abro mate me tio danso wo se no magya se asase na nani da so wo so mfa asase ne ma no enti danso se e be ne den oh me awade amakofia ko hu abusuafo obusa se na awade no me na me jana se woni ja me busa na me pa chawo maame waso mu a ora danso wo se wona aja me ana me na me be mike no tama ne atikujo fie ho a sabi wo de obe ma share na jan to ma me ka chile wait ene fiada bi ma me dia kura ne ko hwidiem hospital sanya ne kura bla ne be kantam ne ehunu so ono me na emra wa so enya ne kura bla ne be kantam me de minister am de me hu be ko baabi danso kura me se bla ne be kantam danso se yentum fri ku eye o so kasa ya ahome danso me say kan kura me se obewu nana abrampa dum ne mic ne mame sasam no nya botre emiye nkan hunu kwan be fa so a madam danso asamu afama sumu ama me yemu ahyeme se wan kasa oba be ma woni ne wo ye watimi de oba ma ahye ne to no kwasam bi wom me nye bi da ne maame me se ka mum na yekuro nim ne maame ena mbo hu asem no kuro ye me nye bi da se me ba no wo ha mumisa no me ba no se nye hu a mumisa mba na tie maame tie me ye nya fe wa ha na so obia ne wonkwen enya ne fe asamu a mete na ama me hu adwiri ye enti wu kiremu aka kyerem se wu kiremu na yenya fe no be me na me mu asamu mfa hu so why o me kafra o me me ba ni tinya ne sada mi tinya ne sada mi tinya sada ne da mi tinya sada ne da me kamiru antam mi tinya sada ne da me ba no wa mo de mu sa me ba no bo dia kran ko babuni ti kan be se kan busa akran no ma akran no ho nanka me ma obi me fa akran me me danso eye tentini tietiem no danso eye wo de yemfa no nto ho secondary matter na yenhwe sister yasem wo de baaye se asase no no ehye ni tirim sai wo de asum no madam ehye ni tirim sai wo de asum no na sesi ya na sesi yete hai ya wo ka se wanya hwe no na se obayi so o ka hu yi wa ma ne hwe bra o maame wo ne ntemu asai maame me ba no me pam me ba no obegira danso
Oh, me mami danso mami kasa kaka. Asemu ada bi nyesa me ma won kasa. Asemu a me ibusa na se wunyima no. Ibesa me hunu say. Akra me ma na hwe. Danso tie. Danso ei. Mi tie me. Danso asemu a me kan nyina ne say. Na ya dwene ye yen say. Sane sister yi kan no wo de asase asum no. Sesi e wanu mu asem kire say. Wa ama ne bibia. Wa ama ne hwe. Sesi ye ye obeye sinchen awade de egu ana egu. Sese wo ba no nso so ye ne den. Akra ne me ba, akra me na mhwe no. Obekuru mu na mhwe. When was the last time I dance so man sika? Mama, was the last it was 2 weeks today. Maybe 2 weeks today dance so man oba ne sen. Mama, tie me ma akra ni sika e ma ne sabe tu sika no kwene wo ye kuro na nimu wo. E da be se kam obekuru mu na kam obusa kuro nimu. Dance so adaroma 2 weeks enie na oma oba no ska me pa cho wo ma akora no week bi asan na ode ma no me nya adwuma mo fit ayi bia ma ne 3 million me ba dance nti na che say last week you create tram wo ma akora ne 300 cedis me say me maniska mame week bi asan na ode ma akwada no me ba say man tin nyina no man tin nya bia man 300 na chiri no no ha e bia kure niru gwa. So when was the last month Uma akwada no 300 Ghana cedis? That was last month. Last month Uma akwada no 300 Ghana cedis. Eye August ye twam yi. Yes, ni ma me ade akra be koto ma akwada no. Aduane ni ade me to atale ma akwada no wase no. Wase me bayifo. Hey! Me to atale ma akwada no wase no. Na mo maame. Papa yi me ba hwemanim na me ni woni nkomo. Papa ya no ma akwada ni ska month bia. Mama, wa month enya month bia. Sa ta me ja wale no. We me bo Nyankopon bebu me fom. Sa ta me ja wale no sika ne fa me maame fon so. E ma no wone me maame ntam eya basa wo sika no ho. Won so hon sem de do so fa o. Onu nti abusuafo nyina apome menim de nti ono ma ye. Na enu nti no e kire na me kofa aboy no onhwa akra ni biem be 4 months no onhwa akra no. Enti e kire num no osa ne akra no be ye free na no ma akra ni sika. Mama, imagine say, and you mean she fear it ya anka. Enti no, when was the last time I dance so ma obaniska? That 3 months no man 3 million e da. Na ya madam, na ya man be. Now me fan say June July ni mu no. E no man 3 million. I can say August August one first kama no okotwa school fees kula wantwia. Enti na say danso ya na twa akra ne school fees. School fees no enyo na de danso na twa akra ne school fees. Danso me pa cha asem no sane esi twetwe kɔ no. Wo betimi aba na ya tena asemi so. Oh me ba nya because see me me deep akra me pa cha. Madam, mami ntie be ma no. Why? Mame. Hey! Hey! Nana Abraham pa sister ji some man tena abonten why? Won pe boko wo ho. Oh me. Danso. Oh me. Danso mesrao adesre na me de to wanim. Wo betimi age bra ba me atena office na asemi ya hwe hunu kwan ye be fa so. Mame semine su na busu anim. Etimum pa wontum abofo no momla. Abusu no ho. Danso. Enkoma me ne wo boyi. Yawa. Simple as ABC. Me pese danso. Mami tie me. Me tie o say. Danso me na me tena asem yi so. E na me de adesre to wani mu say. Awade no ka sem wale. Danso nya awade asem ye ka. Danso. Ko boy dwaman ni mi no ko di. Eh, eya no maso odin o. Mami tie o. O mi tie o. Asem aba. Oba bi wo ho a ye kira ne ma ne sori ko why. Asem no betimi aka ji se one danso na akoka. Why? Danso owura dia mede srewa ne say enka ubenya bre na nka waba ne atena office na yahwe kwan pa ebetimi afa so eno ane ade ehia mame awade na ne kogu woni mame ni papa moni menka asa bra na menka mummum awade na gu dada ha ye nwa awade mame meni ni hwe mame enkura akura wo ho na plot timi fa plot no koto nko dis kanu kuma se se wa ma asamu a wo kan ye ntimi nkopa akire nhunu ambo hu mu papa info wo ho na se danso wasi wo bo ana danso wasi wo bo wasi wo bo misi me bo mame wonsi wo bo a afutu a mede ma wo na no na wose wutie na yetra sisi nkonwa ne yehunu kwan akwada ye de be fa so maame na ote won nya na asem na meka hu wo ba asem na meka enya maame no
Mama mpacho me baba me cho mu kakra me pacho tie me pacho be jam maka me pacho wa mesrew di o me say akra me dini ko school we ya no akoyi no me dini ko was me dini ko tena kumase 1 week ulu me say akra no 1 month ni me hu akra nda me ko bi sa na she o kanyam say akra na nya me ba dan so o point dan so men kasa wasam a wo kan nya de wo point enti ya srew ya brani nti no adenti na wo ma me yentena se na asem yempa no pomasi bre sa na me kan yo ananu ento asomu ma o tosum se ma me aha dia wo kan no won so wo point enti se bibia wo wo se yetena se enya asem bia na wo se fanfra ma obi ate wo te da me kan na se se o peni moja do te me frem uni nua ne ko di no e na oja awade no se wo peni moja do me frem se wo ye adwuma water west yo ho mbajo se wo ye adwuma water west a wo ko frem yi wasre asamwa ba ya pesi enya ano pomasi bre da ben na ubenya kwan aba me atena se ne ya hwe ne ya solve ya me kan nyina nie mame o de mame me frem because me see my jobi pa bia me kakra abotre na menya ama wo no abotre na menya ama wo me se ma jobi pa me nka se jai pa ni bi me se da ben na ubenya ho sa na me kan menya mo number e me frem mpacho why dan so wo wenya me number oba frem me oh me menya number e me frem because me timi ka se na se o chena because bi ekura echemu ni adwuma me boa papa na so odin munyini mfiri so na so odin munyini mfiri so nyame ya dom na se yetimi kire ba bia emra kwan da ya de bibia to nchen se de okun wei de otwa wei ti ya de bibia to nchen a akwada ode na ba wiase kwan bia obefa so bia wo behwe no no e wo se wo hwe no emerisa champon asemi kan bibi kire o mai na be man nsem odin sei no e wo se utimi boom na agi pon because why na adwene sa na so odin makrokro ni bia why na adwene se won te ase enti no nana ya medase mechia etiefonya nana ya mesrew na maka asem bi wo hase emre bi ye atwemu 2000 armed forces soldier for ye penny back na offense with the Colonel Mahama ena sabi ote school bi ye friend services basic e wo 4 bien ena ode me eto anu nti me mfa ne se me no wo nya na tea school no ye tea school na kufuo esi edan g ebeto school no mu bu no na wo mu ko si bi ma ye wo complex. That was the year 2000 enti school no enya 25 years we kweda ebe na ye lunch 3rd October na ye Christmas enti na me dey say dey to wo mo aye o mo fa minsem ewo services basic tifo amene wo mo ye adwuma nne school no agi dim pa no ye pese wo mo nyina ba no beboa na lunch no bibia ye kama na nimpempem so no ye bibia e ma ne ye kama ne de hye enkoda no a wo ko school no ene asojafo ne onyankopon ene monyam me dance yo so for me no asema keme no yenko na na ya wo say ewiase no so wo de eba ewiase a e de se wo bie wani na wo hwe eba na otete no na de jempempem so bi sister yi kasa eyam ya papa woso woni ne maame enye fine edebe nti na beba se akoda ya wo ko SS na wo maame no de ko to school nyo wo ankasa na do ko to school na bedum pempenso bi na sika 50 Ghana nti wo nya bi ekọ bema ho ema bema efa na je se maame no ya wo eba no ene wo akoda no ya wo ye maame no eba no Mr. Champon mintwa wa no ema ya san ye da ye therefore rant de bia ema yesisu a ye therefore rant no ye san ebi kura no enyeska na ya kasa ya rapia package ya brabo ne de akoma be ma bi so ohene o therefore je na wa control me master controller enti ya ne man nsem we nyina eden enya asam ne nka 50 Ghana cedis 50 oba to bom te so wa basa wo kala wo de te ho 50 Ghana cedis etimi asesa wo hyebra ba be sine amanya me nko antinki etwitwa wakun yo what to me can say any abrantie akwa twempra wo wie school no what so any na wo said wo koyo ho ade wo hu Ghana flag ne say na busuafo empre so ne maami etitiri wo empre so e ma ba me ka kire mo enkoda ya mo si so the youth no
wo kwa wade na bema ne maame ne papa so wo mpre so a wo ne kwa se wo ko because wo ne nim senti a wo mo empre so wo twi mu tane betene pa wade no enye yie enu ti no wo ko yesu bema ni suba wo hu ye wo ba ye se ko ye bema se so boafo ye ka se ko ji bema no heship no nefa eso wono wo ko ye no wona ko ye etire e ma bema no be ye enya na se na na se the tail enu ti wono na wo di take chair bema no for sika ye say it in actual fact no nana ya na respect any aware ni mu because wona na e control affairs bema so de emfa ho ese no wo hia na bibia te sa sebi o wo hia na sebi na wonyimi ye enti ye ne sa na bedu pepe so bi no sebi ono so na ni bete e kwankura franso ma wo ma wo de egu ye de wa kan se wa anka enti awade no agu fine but so shin no aya wo to ni nsem bi ya o ke kana em se bi etichi makakra e wo baby broken heart ache no yes enu tin e ma na dwen no si so yi o kan broken heart o se da bi no broken heart no ayese se bi obi abodam te ho no ya te trotrom ne ke kwa abodam ni onim se ya ne abodam o won na ya papa broken heart na angasa na ya de e chewa wa chewo no kura no unim ade kura ato wo enti maame ye ka me enka broken heart achewo be ma yi a wo fa ni cheso wa bu abra wusu wa se wo la sense se wo ko nya obi kura ya obi so mu kura na ba be bo ato enu ti se bi wi ase a wote no wote ma wa wote ma Nyankopon bo wo na se wote ma be ma yi a ya se bi wo wie wo Nyankopon amfa friends anche wo enka demon ko ku ne ompena na mo wo demon wono a wa maame complete one ma wo maami otiwe da ye betwitwa no ne baketwa no awo no saa kwada na twitwaje no nke yekun no very good be ma ne duro ya na wo to sekan na akora no eye no se da ana sekan no papa ni nyina ka wiem sei very good ana ne no ano nya kwada no a kamaami nko nte ha ade be ntire se ye di ya brabo eto chacha Onyankopon boy no ama ye nimdia ma enyansam ye bibia awade na wo ko adwuma bi na wo yo school na wo ko awade di ama wose fa wonyansa no na wono awade no som no ene youth na ya oba no wo mo pese om do mo hyebrehye om nsem no wo ebo na konwinsin dia afa ne ye pebabi edi eti afa yes oh ene ne wuso yo wa ye hu se normal kwa na se bibi how man fa wutiri mu ena nche adwuma pa se so ye kwa mpo no wontumi nye why distracted na wo se bibi duachi kasa no enyina why distracted bibi ya aha no enti no nana ya ne me ka tell ne se ese se abrante ne ba me ya trase akwa na odda be wiase de se osho on the open gidigidi o open enti ya wase ya gidigidi koma no edru ne ya dina se bi o na no ase ne ya ka ye ba pese won hwe ne ben ekodru ba bi ekodru ye ne ne wafa akoda ya on ne tiam enti on so de no ekom bi enam so a obehwe ne ba de we de me mfa no open gidigidi no open life no de akwakobo no but akwa ne de ye hwe man life nye de ensei enu to po ye ba twe no ama na ba nya sa wo mamu ya de ye de police be ko ni fie ono mo that social welfare ba bia no ye sa na open no sa na obenya no nana abrampa nana ya asem we de chese me ho adwiri me na nso so ahaya na besie sa sister ikesi ensem wo mo but baby ogina no e hwa na maye madwene se meye den megina yenkwai nana ya medase na yenchia atiefo ne ahwefo nyina nana ya ahwe abrabo na ye bo no se de wo pesa wo de ye ne sa na beye menua be me mfa wada no na adwene wo fom na adwene wo fom a chese baby a wo starte one be ma na mpratwen no eniema wo hu ne na wo senka atwon na akoda wo SS wedi mfie se wo se wo wi SS na ware na asese SS ni mu no ko nyemo ye satan wedi mfie se SS usua na maame sa wusua wuntimi mfa butu nko park so nko bobo woni mpanifo ko bobo wa bra wo na mu nya de se ne ebetwa wapra di satan no wanyini wanya ne din twempra de wanyini so oba memene ne ama akese ye santi wanyini na me de meka che me nua ba ne se na adwiri mu oha e wo saa na mo na okotu ye no botena se ono wawo anka onhwe ne ba na so obeko school a wato aso unko school a adwuma bi a wasua na maame tie uko ya obeya onwa de abusua no kura bi heda nte ase enti awade na ase ne nyina mu magye uko enieme kosisi ye nyina na o se ka twe ho ntem kura o se da
Uchu huntem crafion womna, o person of him ablabono, na efa baabi ankasa memlemi no on se wifu atopa ankasa mu ohye enu de ye no kre wifu atopa ne se wia pa wakwa kwatwa to ato so na wannom ice water no ba no begina so besen wo so a e ma ne keka na wanum bi dana wifu na asta ne kro from nya ne wifu anete eti wunim se de mini ni akọ ana ma ne so bedi adanse e kire se wonom wifu mema o mu gina mo so o ma to mu ohye Wahun ti nano oba ba kon kan no say onno ice water ne sa no oba na say ohiti ba eni atopa no enya agro say omunno ice water na e charge bibia agro no form enti se enya ono a sound enti nana ya mesre akodai nsem o keka no sebi nyansa bi anim se otibi kwa wade wa bra na niema nko yesu na wo je e ma ho se mimi mo mpese metretina branche no obeden watimi na akoye ni yie obeden wa obi bayi baabi a wo firi nko na baabi a wo firi nko de ma wade ehunu no de wo firi nko ne tete yenko ana wo so de tete yenko edi ada na ummom obepe ni yie na ni nyina mu no akrade di nsamfo mame ya wadi nsamfo but yanka bibi nkyire abranche danso so on ne danso no ne nsam o keka no mame nyansa bi animo yo nyansa ba kokura nim se abusuanya ya krokro no enye yie sani amisi ne na kasa me krokro no a se wo behunu ne oye waye na adwene se still na ogina na ne ye ka ne se mame aware na gu nkro ekogu wonpanifo anim ama wo je pene se si a wunkuta wunni efie na na ne isi no wo de pata no ana wo di jan kwan ama abusua nyina adawase akaso obese din na wo de krata na ye ni na abusua yan se din ana mo dase wo ade no wo na na abram pa enka no kre ade we efiri baabi na efiri baabi o no kre na ye kan nimde e ya ade hu hia what mase se wo nimde obi se wo dane ade achewa enti wo nkon hwe nkrata mu awo so ye nkrata wi wo fiti ya waje adase sa na no ano ene no gira fidi kese se onfa hwe ma enti pe bibia ka ye mra kromo mame danso ke kanensem no na baabi okeka kono o weyi akoda no wawo no eye na sede so hwe ne ba mami tia wo modam so be ka so onfa akra 10 years se 12 years ne mrewo e wo se ensise ya mo yei se busumi bia se na de be ba no onfa mra eduru se akra ni ko school a baabi a ye twa Facebook ni ade onfa mra no onya sansensem na wote ahafo ntotro so ho ekeka eka no mami hwe eduru baabi a menti mema ni biase na da bia me mami wonyini ni ka asem wo ha da bia me so meka mesi bema bi on pese obehwe ni baabi ano ebeduru baabi ne mpani mfiem no wo kihi baro tonton enye ma bi ense so tonton me ma wanu nsi mitiewu papa bi eton zip ewo kurom de bia meka na ne obehu na zip ni kuro akokura poso e se ko tifie wo hia wanu ahia ase yes as this zip ni kuro ntimi nka wo say yes as this wan shaba wonyini nya zepu no woton betre fia mo woton zepu no wo beton so eti eye danso won hwe ne ma wo ye yie so frize wi no won muhia won muhia nsiri bob mari mu o mu ahibie twam ana na wo ba hibie eti na wo hibie ntrese hwe oba wonya semfu na wote avuntotro so a wodi no mutie na mo kante no so wo mehwe ne ba nana ya mame ka sembi se wurai ne hugun sugun kai bebusa eye danso because I make you attempt to wakodi nkomo akire wadamfo ama oba awura ya mane se kwa bia befa so a obeba ne dam ama one ne ba nyina bebo dam na abrampa sister yi ewom se waye mistakes ye nhwe ho ye pon a e wose ye bomoden akoye case ahodo na ato ho me aka ho mepisa wotemase ye case ahodo na na fia dai e wose ye pa akwanya bi nanka yetimi nya aposifo no mo boa ye ho because be ma watu anamo so obetwitwa open de enya agudie ya no mafania matra se be me wabetwitwa ne abrante ni nyina mu no case bia mpiem police ante no ya musa ne hwe ano ne nam no ama ne matri so na me de na me ka ne se so watimi aka se atre na damfo se abrante en obebo abeba yi dam no abo ne badam no ma me eho ye question mark omu ne nam galamse ase dodo na enusem anisem hunu ano mu ne ti ase hwese obebo obi dam ama akra iti ayi ne ne ye bia ho ye no mame enye fe ena nya nika eduru ba bi oti wodi ngba na obi bia na no wo hwam ka so na obi di nkomo na se o ka so obebo dam na abo ne dam na onya sansam fo ni nsem hunu no ulu obi ware na mu kempra na mu jaya mame ne sebre kura obiem
ne sebre ekura ubiem se ono wo bentidie wakofa mpra woni na jai wakofa mpra aka hawo ne sei etimi twe ho brantan ekofie ho so kwa kodwitwa sekai jimi anasa die jimi anasa die so kwa twe sekai se bikokum oba no eni be ma woni ne ti nyansa be no osade ewem nyansa be no osade ewem am yansu nyansa se danso so a wonsu nyansa oba akofa ne sei awura yi ba na so so ne be de da nani baje ho wonya nkwase asam no ontimi ne niama onkase ne kashire nye no mehwa ne ba no onya asafo a wote ataafu ntotro so a odi no emra wasise mra ma no so ontimi ni so a ba bia mra ne da bia no ya de ne befa no ba mehwa ne ba no ba mehwa ne ba no onya asafo na wote wa odi no emma bi etimi gu ni pa ni mase akoda ba kupe utimi ntiwani ehwa ne mama mi ne nya ka no kasa se blokiya to mu kura akura ne hwem eso eden akura de nana ya onimsi obedidi anopa awia nwumre ade bi opa bi aso e wo so de ma no na so onso ma ase wo no so wati ase eti danso onya sansensem no wote afu ntotro so ana se wi na wo hio se de na wo yo wonti jai ye ka wo se manya yi omra no me hane ba so akotwempra ma na te na omu jai asa no akotwempra ana se no mu wa no akotwempra ya wonya sa ne ma no no omra me hane ba no edi asamfu na mema bi di ni sa medase nana aba medase eja mame ene emane sandi biaba ya no kure onse le bia me kase mi se fia dan ke yentufo ba de edro ndi akwese afutuo ne wo mu da me mame le me bra pani ase so maka bi na obai nkomodie ene be man nkomodie ne so no ayese asase dendene so adwumaye sawudu ase be ye se enye ye ayo anka se nipa na ye di asase ne ma won na chacha na auto sanete enti sana awale yete ye kan nyina no se sabe de won kan binti asem ne ebu akọ one side belfo ka se mi se wuti akukun na nopa wo be se tie na nwumre na de na ne bon ye wo de na ma wo sore ye ni nyina agina waso hwe menua be wakasa bebre but mema asam tu ya ne a da bia no ya ne ye boyachi esene ma na so be kom so no na ka bia me be ma nya abotere ekire mu a ne ka me nka bi bim ena oso won pini de si ya on se ye kan nyina no be ma no kasa ye mu a wo kasa no o kasa pe ne nua ya ba ya so o kasa pe be ma no kra de on timi ndi bem da eja be ma watimi ameki attempt some de second kwa akotutwa oba me ne na aware pen atutwa ne ba seka no ena be mu a sabe enye na ma wo be kom koda ampo no sabe na bia ne enua be yi so no sabe wono so attempt bi da but ye hunu mu ye di ena bia sabe ye kama be ma no ya na ye kama oba nse be ma na anye ne ye be ma na anye ne ye ye nhwa de bi sabe me kwa ware awade me ware be ma ne wi a sabe me ware be ma no mu ware ya busua na me kwa ware no na busua se wo mo mpene so na chenchina me se meko edu fi asum due beba da bi da asum due ntumi ma sabusua na wo ware wo mo ji utumu a sabe ma ne ya de kura sabe enye ana oba ne ya de enya kura no sabe ba ma ne kaka ye se ebe udua bo obe ye ntina no ne kasa na so sabe wo a wotu kukuam no num de asitie na nam sa honi di a wadi amabusua ne ntino da bia no mo ekondam wo be ma no se wo anye ne ye ye mi se enua ba ye se okofi odum no ahundidi e so odi mabusua no wodi naija de no kura to nchen a meti asesi asad now bibia amfa me ho sa akwada na wote won ani hwem eno de no kura be ma no so won de won pene eye no kura ana mistake ya be ma no ye etimi nya akokoduro kwata mbrantan se wodi koku nipa no e ho kura mpo na say case ana me ka cho se be ma na no mo de odi mu fo na me atesam amate ene de nipa bi frɛ e wo ba be ma no kuro mu won mo kye se be ma no to de kura de bre oba na no oba o de blend ba na no oba na se no o to de bre ne ba no oba no wagi ase no kye se o se be ma no na busu o ma ba ifo sabi be ma no papa wu kwa yi atade o ye de kwa yi bi sa o atade e chemi no ba ye de kwa yi ye mfa kwa yi enti woni ani so bia wo da na di kire be ma no sabi me no wagya na nkye se ye atamfo se koso de yankom because akwara na waba ye ntem no ye ntem ahyanso de che sa akwara be di am obi adi daache obi di am me sum bi adi daache enti se ye nyatamfo se metemanu ma na so wote wani ma me enti se okoware obi a wo ye betamfo na kwa be so na afa so de ko ye kwa so be na afa ya sabi wo busu akasa kire me na kwa be na me so mabusu afa so ye kasa kire wa ansa na wari jaye eba
ɛnum na ɛsɛ hwɛ wɔn ni yehunu na deɛ bɛyɛ kan sɛ yɛn nua bɛrima no ɔpɔ de yɛtie bia so odi fo so odi bi mu akwalaa no deɛ sɛbe ɔnka bi nhyɛ mu mu yɛ no na wɔsɛ akɔfa na ba eti kwan a ɔbɛfa so ɔbɛhwɛ akwalaa no ɛnum ne hia ɔbere ho hunu sɛ yɛfrɛ no wɔyɛ kakabensam no afidie so agyina yɛ kasa no ɔno so gyina baabi a ɔkasa no wɔyɛ no wakakabensam bɛɛ ni na anu ni na asafɛ no ogyina no obu nkotodwe mesɛ masɛm a meka no manka no yɛ daa mmerɛ no na wo kasa na ɛyɛ wo ka enti mesrɛ nua bɛɛ ma no sɛ kwan bi a ɔbɛfa so ɔbɛhwɛ akwalaa no ma ni gyeɛ aba akwalaa no abrɛ abom fisa akwalaa no deɛ ɔyɛ kɔntwini mu na mode no aba enti ɔma mɔdene no wɔhwɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a pɛpɛɛpɛ ɛbɛwie pɛyɛ ɛwɔ akwalaa no daakye mu meda wase me nso so meda ase agya ma ɔpanyin ntena aseɛ na yɛni nkɔmmɔ Papa Kwaba. Yeah, Jaman. Net is saying. Christo Yeah, the radia say. Na Sabre will be show. Who bet me I can be big a cradia found what they are saying. Yo. And I'm a medasi. Niaponya, dear man. Let me say me free. Me patch one man can say Muna, Bayer didn't see a better onka. Medini, Professor Malobi. Ah. That's all you have a petty for. We have a petty for. We are soft. Sure. Na em se BBC na wa me bompen fo amane a em se ntwaye em se o man ya tremu a che ada de na asi BBC na bibi nso nsi kwa na enfa na aye wa sori ma sori o akimoda eh mi ma mi ohini ni kuro ni ma mi ni pa yo ni ohini ni ma mi na em se Yesu frɛ ma che 96 na adi sam no de papa ya metamani bebre papa be na amani bebre Mr. Foster say ono ni din mi se wono president Kumasi yo na say prophecy de 1990 de say Yesu adom e na wa hye nkom wa besi ni ma sha akimu anchi kwa da ho odan da ho uko kede da akwati ankasa abato bia miraka bwadine no ma wa me be ma yo ono kasa ma mudu ba omia September say ya on the 16th September ombeko no ma wa ballot we no ombeko primaries ayo mo presidential me won awrade yi kire me na ba omia ten land cruiser ana Canada pon gina baabi nti ogina baabi na me hu se wakaseti anu na ba omia so munyina ogina ye no wo ko Canada Japan so no no kuta bredi ya hwana me yansa no di twitwa ne tire mu to di twitwa Canada Japan tire mu no na no wo su na me bom pa yembu zero ani sa dan na o se ba omia da 10 on ko ballot ba ba the first two Canada Japan be su on national TV so e na hu se na o ye showdown no ene ba mu wo ene emfeli ene wa ben Yesu na ben yes yo why are dear na papa enkomo amene wo bo emi de pi se ne mehia wo sanse nipa wo bobra na wunya akwanya kohie odifo kese ya na ese ene se minim se mawie mehia wo nwosra ne beye bebre sana Yesu ka o me dem wo gidie bebre se bibia betimi aye fan ama me awie yi pa na ansa na obeba na sem bi di wani mu kan abaya bi akwakotena baabi kan sem bi a mete me se da papa de ntimi nya ono a ye pon a memo abompa ya ama me papa me hia mpa ebo ba wa wo hwa wa hu se me hia mpa ebo gift your for say wonimwo no no de kwan ofa so hia wo no wo ba asori ba ne ade na wo hye ni nyinsan akora no kora wanhwe no papa asem wei etesen because odi for kase say the gift ntimi nkotana ba bi nkasa afanto so we am say asem ne ba ha asem ne ba sompa ama papa president e kora fred papa mpacho ben mike ne fama na eno de ho asem no ye kan ema me hwe no akola me hwe no correct but am so na wi ho asem ya mo kan am so de be ma bi kwotana ya wi ni me say ni ska ko mpacho ben kase mu ni fama me no enti ema me so it me free president akora busa say na de na eko ni pa ye kan asem ni na me say ni ska man so afa de one obi afrem phones no ayem sesen wa ayem me say ade oba na ofre no mpran no ana
and I'm so oh nti ama me papa na man na asɛm a nkɔmmɔ a me ne wudi yɛ nkɔmmɔ a ehia wa wonim sɛ yɛ adwuma yi sɛ sɔfo pɔn na story bi da hɔ a mpɛ sɛ me ne wudi ho nkɔmmɔ na kwansini obi betimi ahura si nkɔmmɔ nim sɛ woyɛ odiifo ampa me ne wo mmɔ saa nkɔmmɔ no asɛm no yɛ me nwanwa ane hu nya sɛ nkɛ kasa ansa ko no yɛ secondary matter ko no yɛ mintimi nka ho asɛm sisi manya ne nteɛ sɛ gifty ofori no nkɔmmɔ a me ne wo ba bedi no wɔse ɔpɛ sɛ ɔka n'asɛm ankasa ansa na wo akasa saa adentira na me pa akyɛw ma me ni kɔnkɔnsa ne nsekuro kakra me ehia me ɛda hɔ yɛde to nkyɛn yɛ nye yi papa minim sɛ wontimi nya no gifty na sɛ wonya no kora gifty ate sɛn gift mente wonka papa ɛwɔ me ha me ne papa ba bɛbɔ nkɔmmɔ dendenden afa ɔman Ghana ho gift wo say wonim papa kwan bɛn so na wofa de nim no ne kasa na mente mesra mo mo na mente wa me nim nyanti a gift sɛ wan kasa kɛse a wo case no me de bɛto nkyɛn de me nkɔmmɔ o ne pata me ni no kwan fa so wo ani de gifty wone papa sofo awo batai kwan be so na afa so share papa yi ni pacho time no ka no nya sofo no e diamond dealer mo na kwan be so na afa so share papa ni pacho hu me no na ka na ni dini ono ana me di ne ko me ma me ho na adenti na gifty say papa etimi akọ nanim nyame de na drum pempensuo bi na asem yi opesa wo ya na asem yi opesa wo twi ni twan ayede asem wa man pacho anya so mi ti asem ni twan o aya kola ni hwem asasem ko ko a mu bi tan akola ni hwem no hwem na m bi ko dan court ana mu bi tan se oni ni mama ya asamente nkomo ni ye mama pacho me say asase no Mesra mo anim aya kola ni hwem no ana di kasa ba enti mi nim na obi pia me hunu ni ame ye me ho dan mu Calvin pato tinenka enkomo no mente enti nya abotre ma me pato Mami afi kasa. Wan pacho me se, dia di ya kasa ba na akola ni hwem. Na ma nyim na nhia ni nye papa. Ana m bi ko dan court. Ana mo friend bi tan. But say friend is saying gift you for papa is say besi na wo hwe ne bakama. Gifty. Ma. Sa papa is say wo hwe ne bakama ana. Gifty ma pacho ada on tema asem wa make yana me ti bia wo kan no ba Gifty me say papa say wo hwe ne ba sa time nyame mfre no ena wonya akwanya no ne wuhia ye kwatwe mpena ena eba mu o sa na asem ni sitie say no efri sa bre na bepem say papa eye nnwuma akase yi papa nhwe ne ba na ni pacho nhwe no Gifty ma how many months in here how many years in here ena papa nhwe ne ba ni pacho ni months ni dia ni sia adapa mani so madam hey afi we papa nsani wuska bia ni no 2 years ni na me ba kuma no asa di ye na so ne na esi Yini free so. Papa we kana na me diska man na me pese me nya dance nti ona na o send the send ya. Papa mpacho ben ka se adenti na asemu aba na me pese me ni udi nkomo na all of a sudden abaya na hurasi mfimfin. Nti no ene po nke mfensi answer because papa e disi ho enye yi. No asem enya no nti na me bae but minim sa enya no nti na obaye. Woti ase wotimi kɔ baabi na asem foforo firi baabi aye den aba betom e wasa ya temfra mem ansa na ye bedi bibi ho nkomo a o se e ba abonten ana asem de na mente hwi
oyo ofori oyo le man first time na e discan man na no de ko the first time na net ya na me say ne man say be ya obinya dance enti e kire no ayi bi ba e from San Fran ne ka kire say na be ma bi akakanti yes obefro ba na wa loso ne na mama me de na man kra ma first na abaya nsem wo keken wo se sofo pon te se wo ne akro ne wo no kra wo hwe no sakra me oba me ka de wo de me ka de ka kire no kra ne me na me pese nyame mu ni hwehwe mu ntina ka me se hu nya for die ne no me ana mkan se ka me ye ba kire no me no wo nya hwe me hwe no da bi eye hwe bibi ahia enti me pese ka wa ba ha die ka ne kra no mo shata na mbeti na nka ye DNA edema wo na asa akura wo tete sa na obi beka na da bi me pese ka da bi mo ye DNA no I'm ready to pay niama wo ye no anya tete mfama wo oh we ya tete but say a kind is a part of life I can be asabra bon nti na die ye we enti say papa mi musa oba no wadi mfie sen a besi ni abaye da so etiatia mu oh we 14 years ana so wanyini nti akwara nko na sika papa yo but e kire na somebody be sambo na mama ye ka kire nti no de ye be hwe die nti papa mpacho when was the last time I was any obeiska oh me shani sika kra be se wadaro ma betimi aben kasemu ndi amami wadaro ma papa mpacho wadaro ma betimi aben kasemu na bra wani mpa aha usani ni sika no how many months ni oh floto December ni nyana December last year December January February March usani ni sika enti emse epu no me be se ni sika na nipa na ye na me bo presenter man ye se my friend number na guy na o ya de ne se na oni yi cash enti sika na anko papa ba mame me pese me hu ade poten abaya na sem poten your friend gifty ma aha fe dia mete won kan yie gifty wo se say no papa yi afi we kura won sane wo bai hwe ni pa to ansha no ni mama ya dance ya ni mama when was the last time gifty ansha no ma papa we say gifty when was the last time our papa send you with car gifty when was the last time our papa send you with car 7 months in here gifty 7 months in here because asem no ase me ano ehwehwe ma so 200 cedis no man te be mu no de sende wo man ni mu na gift wasem onye de wate gift nti afi we ya esi mu yi ya fa ne last month August papa and send ne best car ni pata kola no papa me pacha last month gift papa and send this car one service ke bia mo se time no send this papa pacha last month wo send ne best car last month man send me pacha yen san kwa ya chi June July mu send this car August July as a first papa asem a work and win why you did me friend me send this camera no now I say we send ya o me send atin na me send this camera be good phone enti na say first wo asem no wo na wa pay this case so de ma ba ye nya sa ba di bebre enti a chire na me yes kwa wa scan be kwa ga send me send man direct first asem ni mu te say ma me gift ye din na me ntie mu me say scan bi ba first so mic na ye ni nkomo first aha asem no papa chire mu o send ne best car no credit say na papa kan no na me wo fida dem say ko be mfie mi na ho na gift you for you dey asem ne be dan ye nti frɛ papa my ne kasai nti say papa e share yen bo say obedi ne bo share so say dey o kan ye no anti no o send 200 Ghana e be see mi ame so na month be oh the last 2 years asem na hey that no okay 2 years that be me per current in fact this year you mom there me dey mensan kan sika papa this year first as sika bi am di ni ho sika no papa o send ma hwan was it 200 like can am dey to phone to ma me mom there sika e ba me phone so
as producer saa time no ɛna me testify CCA mienu osane 200 cedis mienu me patro na eyi eben ɛno yɛ last 2 years accept na making 2003 come again 2003 accept na making February 2023 and now 2003 2023 sorry 2023 okay yentwa ni nyina ngu ni emra afia yesimu baako was January first anya abotre yanhwe sesi a me ne wo kasa yi yan papa me pacho ma me misa na me ne matiefo nya asemi mu fi ayiye afi wei papa send this car am na sibu so papa afi what send this car ma gift se won send ni ska bia me ne we me send this car ma we no ana we me kache we say sika me ne no wo down me send this car to phone so direct etinu tambia me yes car na me friend bona mane no no ko ebra lo so the number enti me send this car ma no no bi ye me na me friend guy say me send this car ma we bia ana so me friend na ma let this say ya no bia ye etinu me bona mane ye ya me say July of August you na catch say my send this car am gift na July August bia me send am na papa mpacho mami misa wasemi ni diem obey uchiremu a na ese month bi de animu a sikanye den enkoi ebetimi abase no kranti na abaya yi e de reference that dey ba me pacho metimi abusa wo se e de benti na animu ya ss kanko yi eye no ntia eye no obi fa phone ye o cha wutimi nkasa me fra wo bo amane papa mpacho ani mi ni nkomo mate mami enti na no nti obi ya wanti na uja is kan sende obi wo wa ye me pacho oba no na ye wo maame no na ye wo mo enti papa se ugina no so na wo ba no be ye yi few months bi mo na hwe nko ya papa hu se enye kura ana dia making wada roman na ne ye ne den anu die se ne dia afa no wa ka che mi nti papa wunim we die papa nya sa afa ni maka bia papa ya we won sa ha de ye nsem na ye di no wonya ye yi na sa ya nhwe dada na asem anka na ye yi I'm ready for DNA. Ubaya DNA no. Yes. Ye da sempacho da ben na pese DNA edi hu dwuma de ma ho. Be pese process ne course ya. Na so papa woni gidie sa akra no kra ye oba. Anti pese me ye DNA no. Eno so se ye. Na so I mean aye. DNA de abrochire kra de nka oba wo ya ne aye DNA. Enti ane ye wo na anya be ma ne ba na so obedi udokono kwa. Wada ma wate ase. Enti se sei no wa me yate ni sei me ya me de se waje atumusa na mpese nka me hunu da kro ne hunu kwan e be fa so manti mpacho manti date ben on the 15th na Abraham on the 15th me ya da se me za champon abaya ohwe a ususu se asemi na opede asha papa yi kon wana nana ya me da se nana ya enya asem bi na opede asha papa yi kon yo ena eya me dia so se otisi mu no wachiremu because nanka ye animguase fi se papa ene no satan kwampo no onya papa sa no kwase woni no tra ye na woni 14 years de bi wo mu na onya prophet na won sum nyankopon ena omkotwe empra enu ti no em se animguase bi na baba sister pese odigu papa yi ya baba tumu na mo ne be 2 years ni edie first adie oni wo mu esikasem no emu but papa nto se mi tie ne wo ka so nana ya sa wo ye bibi na obi appreciate ya na eya ene na mafo no wo mo no eyi wo mo eka obi aya wo na wo sebe won ware wo ne ba e na wo hwe no enti no wo na se odi ani die ni ebuo ni kasade ni akokro ba wutimi ni obi ko wo na asemato no aye mistake you very good wutimi ni obi ko wo se empo edu ba bi na se wugina soro kura se nipa na asem atwam no etimi twom ba fom no aye da montam ni ntimi enye enemies enti ko your friends ma wo bi di papa yatam ena ma papa no me ka se ne why ne ye but obi di na temti na ma papa ni jare sika no ema enti na sa ba be dru ye nimu a sebe wa chipping in there but ese ehwe ma papa yi aba me kasa na nyenka me busa na ateni ne ho asem na ase the way o kasa no enhye da anya yi mame papa yi ye nhia ne nhyehyɛ na chese asumdwe mra na be ye omde ne test no na asumdwe na bosu me bia
Capinet what come on and let us say what the Tiawa. Baba no so no. One man and one say because we be penny more and we prophet there. One shey ye ne so one tia no a wonya ne yie. And until on you very careful. The body there or be no. 14 years ye ntwe ma ne me ye arm robber. No kwasem. The first say ye dey say gueti. No kwasem. Eja Mami. Yet ya enke bi nhemu. Ene nkasa na ye fiada boni. On say de bia me kasa nke fiada de enki entufo. Ye be keka guma ye diwanita. Ba fiada we na sabi ye be wura mu ne de ya me etiefo hu fiada se me si ye entufo no. We di ama we ye tufo. Nana asab no ne nka ye mu nyina no. Ayem perifo ka se me sa ye be se pan ne kodi na haba. Etase ne benyansafo. O kan wan kan ya ba bia cha o kan ye nso abaabi nso afiri mu ahun asem ni bebele be nyina ye kan nyina no me ba bia me hwedin na me se di me bra pani ho ya wo ne se me bra pani sabe mpra dua so me fa nsa kontuo na wutuo na san ko san wo kwa mu ana se si san na ko san wo no wotu me de atu ho fo ama sabe se si anyankopon apagi wakodum pempem so bia wo mpa se obehu se en mu ase de bi na apa enti kana ho ni die wo ne mom die me ba bia me di ne ho ya ne se sabi akwala 14 years na asende ne sika se month 2 million die ano die sabi mpre dua san me brai entwai ni nyina ya sori ya ne be kan ho so etre se akwala 14 years na na nkasa akwala die o 1 year akwala no odi sai anopa koko sai na ma asase no odi sai akọ school ontie wane ma bi wo hono ma sabe ya ye hu sabe de nyankopon apagya ye duru ye bedi ye hu ni na sabi obi so ba ya kwa mu ni pakro nya ho adanse die na de be kan se ye nua ba no onko fom esi onko fom sabi akwala no ntumi ntuni chen na be ma bia so ni wa sabi wo kọ na ne madi na chidi wo ya den wo ba na be ka so ba de ye do no hia ho brase so be kọ fom do nsa be to nsa yem na be ma no so hu se ampa me deserve sa me hwa kwala na wo ban because niema bi awo ye ntia ma be ma na susu se akwala na nya ne ba entire se sia wo ka bi shem se sanka me dia sabio ka menya ka me hia se medura ba mu se nya DNA test ansa na ma de me ho otum se ya me ba no me sori na me ma ne da ma me ma ne sempo me ma ne kapra me to hu fa so eba because ne na ma fo na ba no mo ka sa anyete wo mu kasa anya do o tie na no ne kasa wo kasa na entwentwen fo di bia e ma yi ankasa etimi di nipa ko nso hwem bebre e ma yi e da ya ya no anu ya nkasa e ya twan e ya twan yo na ya no mo kan ba sasa no e ya twan na abehunu twan na abehunu no wona ase nkyase bebre me twan abehunu ne sa da kyere de mfa so bi na ebre me ana de ani je bi na ebre me twan no utumi wura mu edi wo wuo ba twan no utumi wura mu ade nkoso ba twan utumi wuram na de osunso ba wotempa so obi anka hafe obo oni aye bi so say wa enti twan we ade de na ba twan we mom de ade amani hunu na ba ade amani hunu na ba amani hunu to mebre oh ti bia me kan say enye sia wie both side ne ya nya sate said ye be ya kwala na oba aye woni fo wom ma me nhwe no na se bibi sia obi atumanya ho asamake me bra yi ka se wo say okan mra wo sandi ma na ba me fan se twam bebe 2 years o say ide ba efiri on de konsakra be di se oba ensi ama ma me nso kura ka se ne na na di ho adanse sesei enete besere no emema mum ye ne huni na da bia ma nya ya entwe adapa nya tumi antwe ne de be sia no yo me Abusua Joy Cam Roofing Company Limited. One more some more Kenyan say Nyami Bibi was sro entimanensa enka. Ni nyina ne edan na wusie me patron chance eguso no etesen en chance ni nkoyi a wadama wote wodam wa ne nso ayira fa odo akwakwotupum entimesira wo baba odan so a eno ane Joy Cam Roofing Company Limited je wode na bibia enye kama enua so ade gu dan so Joy Cam for some kan che say wono mo ewo ho ma e say Ghana afanya bia wo fa bia ye wo akra ka so akuma setachuma sunwane temale Boga wa ni nyina ye wo ho Kumase de wo so koban ampa me ye ni police station no ene di animhwe ene ani nkomo e wa ahoma isu ai 0540
125-816 0540-125-816 Lexter Ghana wonom na ama ema ye ho aye sei den first nka oba kwa afichi a ene niam wa park egu na he mu sei bebre na nso so Lexter dawro ma wonom de Yaa sanitary pad ba dwa so no ema chese ebi nko de ya nkwa ye nida ye bu ye nsa ye ho den pa yetimi kwa ba bia disco nyina ene yetimi kwa kobu dambalis nyina ewo ho ye wo mu ahodo bebre dia menti wom de so na tre by one nyina Lexter Nsano ene mpanyimfo ni nkomo na je wo de 0302 235295 0302235295 Gino pepper and onion mix waso Gino ahwana wonso bi nhwe ye nye weekend yi be pa cha jollof no manen kasa emfama wo jollof be ye de unkwan bi be ye de wabomu bi be ye de na ye papa eye Gino pepper and onion ai wodwa so eno na ebeboa wo nkonko ha nkotin fifiri nkopoto bibia ye wamu we dey simple na nso taste no eye kama pa antije wo dey Kangen energetic drinking water me pa cho nsuo de hu hia na nso ne papa open nsuo a Alkaline wo mu ebeboa pomudin a eye Kangen energetic drinking water je wo dey na bibia ntimi nkonkan mfama say eye party bi na wo ye say awade bi na wo ye dia wo ye bia no eye Kangen kan di no me pa cho Obrama UGC New Road ena yewo Abaru Junction open dodo atu afra homa isesi anaje ode 0241449191 0241449191 OCP Ghana Limited temen kanche kuafo nyina say ni daso ewo ho fertilizer papa de yen ye dia badwa so na ade bia wo ye bia ye fakua ho de OCP Ghana Limited temen kanche say wono mo wo fertilizer betimi aboa ama wonu aba nyina timi aso doso na watimi anya mfa so bum enti say no baye na wudi mo wo OCP 1515 wo ho sanso na OCP 102010 so ewo ho je wo de na bibia enye kama mfa ma frey na eni yeni ehun nkomo 0555909437 0555909437 Gino pepper na me kachira weekend di bomodi anaje wode de bema unuane enso so aye de RSYD no VG Studios me pa cha podcasting ena wo ya me pa cha bomodi a na won so for wani kire mu wo ho picture wo kwa kwatwa no RSYD no VG Studios say wonum ne betimi aye ne kamade ama passport picture ankasa wo pese wutwa wo de enso so a RSYD no VG Studios enso se wonomo ewo ho de ma passport no nkonkotwa de ani nya fanya sa wo interview na yemfa wo nya hwe me pa cha Accra Malamabase off First Kokroko Street ena yewo eni eni nkomo ahoma so na mpanyimfo emwa o 0574715778 0574715778 3A Herbal Center yene de 3A Co capsules Coco Master yede abedwa so ukoko nyina adupai ena etudi afiri ho say esisi yade ayam tim wani so ahun hyede huna de ye me pa cho me kanfo 3A Co capsules ede amount baby eton no bia obetimi anya bi wo ho frɛ yen 0546107107 nana brampa asam chenchirencha ye ba beka asem ya so ye kun sen na nso wudi ho komo yo nana ya medase pi nyame onhira na yenche ye tiefo bi nana ya o se sompa no se di city no o fa ne se agro bediu o se pani be ne nkomo kra bi anko de ban no enye no na ye to aso sakra na se so o hwe tv so e de yo ya ohun ya o se na uze no kwasem no na nke be ye me ya se ye bedi nkomo na information bi sa enam framem de me ya ne se ni obeka no wonhunu ka so ache de okochirem no so a wonhunu sa enti no na ese de akwakosi ya no se ye hwe na ye di hu nkomo na asundwe ba nana ya de meka che me papa ne se edi sofo na prophet na ye kan wasem no ebeto so a ye nhwe fie ebeto so onuma bi a wo ye twa mu no ene ye de betage wi ase ehu sana brabonte edi papa ensem a wo keken se mitie pa de meka che me papa ne se eye since 2023 eye asem no ekopie baabi na ye frew na onim pelifo ko hia na mo kasai na producer sendi ni sika mpre no
Se wo pa dance e pani de waye na enei akra yi so ogu anim ase odisi ogu na meken wo sende ma papa nkasa abre besi nei no koye dance ni mienu ne bae na wo dane wo nsa ko ba bi no wa mo na mane eti se wo sende ko papa me kan se wo de tie wie se wo sende ko papa wi na dance o manya yie mienu e bae no wa kirem na eto so biem se si a me kokwaje fun na me ni akra ne kasa wo se papa etimi kasa DNA test na obeye omo ana ho eda ni dura oh we dey papa 50 we na ya tie wie entia wo se ma papa ti ase se ha se no wa ba ba dia tum se obeye no yesre no brebra ma amane ma so okohwem na nya ne ba opa wonsi obreba no court efsu amana boka no onyi ni sika na wa ma asem papa bi obeka kura wanya nka no onyi ni sika se ye ne baso a won toaso na won hwe no media mansama da bia me betena me kan se edi bi bebata ho a hwe wo niema bia wo yeyie edi sempi ana eba sebi akodaya ofre yeyi minni no betensem o kan satana wo ni sofo ene ne wa be sofo eti hwensem akora yika enipa dodo se na ebedi adi se satana ye sofo anana wo nya sofo ti mesre me papa yi se enne ye sori a won ko send this kama akoda na sumdue mra se awura ye ni abra ho keka ni nsem sei ebia na anwie hanko a na se ko wie ba bi foforo afa na nyame adwuma wa fa to ho so o pesa wo ye atwini pa ko heaven no afa na dia nimguase na eba de o hew no o hunu se de obesi akyekere wo nsem afa afa de obeka bia ni ho a enipa no be dia dibiem se bibia na ka wo ka asem se enensuo beto ampasu bia nsuo no beto benam su bia ebrebi woda na ditiro nyame adom ankasa emfa ho ne nsem wa asi o nana ya tie wie emfa ho se emfa ho ne nsem wa asi nana ya tie dia ya kana wo de to baby wo fa di sofo na wo pese se masa no me fa nkosora na wo fa di sofo na me sin nyama bi wo ho a tu firi ho na dia wo ye asa wo ya ma wo chekura tu na me cheto enya wo na ma na itu me kasma che papa se tam no wonya sofo ana okoto ne pa ko bo adwaman se tam na papa onire na onim se asaka no o tie nana ya me asema me kan pese ma papa ti ase na kan me gunu nsem no ba wo ya men nsem be firi ma ba enye papa me si satan no oyere wanya ne ireti ankotwempra enya mpranim na nyim firi bai etum pese udin ba di trehe ha abontiti akoda na mra kwan so no hwe no na sumdue mra se papa betra yi ne nsem ode ba ya enenka tiefo patie pese akoyi abesa abusi agu ne gari mu se oh mi se champo ka de gare no wahuni abeba ide entene eni mako nyina afra ama se ubede watete adi asam bi ho no mo aye hwe ne yanko dem na olman tenya ma bi ase so obeye die ne na omyenye nsehye no o se 15 ye wia ye be frɛ wo mu na ye di price na ma 15 papa bra se de be ya udin ehun be san sakodani o moja no atro ho ahwe no de won biam ni nana ya se wo hwe obi ba yayie emema nyina nsore nana ya mesu omo nsore nana ya sesie wo sesie ya ko edie ni ena no wo se mema nyina nsore mfa ko gyan mo yeti ena so mema nyina nsore mfa anya de ena tie mi biam de tiam se mema nsore no he be ma se wo nyu hu ni sa be ba ne nam wo no kwafo a onyam no wo ya ko edie ni ko yedie ni na honto papa ye die na kanai 14 years akane na msa me ho apaso na o se kwa ye dadada e so unya dibre bia o se okra ho ye na sie se papa he de kika kono empanifuom ana se wo kɔ so obetia mampani so obetia mpanifu atitiriu ana se wo pimpiri kɔ on de akodai ade nsamoba na we ko ne panyi bi na platform bi na otifie ohun nsama akoda ne din ba de papa mesrew mesi ponew nyame adwuma no afafa adwuma pa mesrew e ma ko dai su kono ma onkogu ani mu ase ahade net ya guna sem no ya gunu no kesamanu nkura ato meso me yale kra because na me pesum esuma sem bi na tie me tuoze da bia dia me pele se me ji sunsum bia di bia di bia me gidi efisa won kwati ba kokro betimakun etimi di bia di eti nipa bia tie na mu tie ne ye kave mu tie na mu tie ne ye wo fa di bre bi to ho so a hwe wachi na krakra ho
okura wie afi no asi kwantempon no so obi ade pima wo bo sene dae ya hwe dia kura yiye because na akura su ko no ma bi hwe dia na odi sa bia da no ho wa wo ne fo ni o oni ne to bi yo hwe nsam odi gu papa so se 2 years ni wo hwe on papa so wa no o se enya no kuro be nei ani petie ebegene ne se suwa papa suwa abaya na so ayeye o suwa eti na ya de meka twato ne se de meka twato se papa ahaidie asumbia asem ye ka no kwasem ebia na wanfa nso ha ene ka se fidie na doso afewu benya dia be pagya asene nei ba bia we no na etawachi bloggers yi na feteta ho papa we na woti ha wo hye nkom enu wo yese so wo Ghana so yenya wasem a yenya wa hwese de asi ehoro wo pani mesrew me papa no me wo fa ne wo ani die kwa so DNA test no so am ya nya na 15 funi dura asem e ba betena so aka no kwasem se papa nya no kwafo wa me ya nya DNA test na me se me ba betena ha yayi ama wiase nyina hunu se papa ne ba no na hwe na on pese obehwe no DNA test no me se champo de giginam u de giginam tina me sabon kumtu na giginam na dani tu na wanya adia me me se champo be ye fia no adia me me se champo be ye fia no me obehwe na me na ente se ye beja bibia de asha me se champo nsa me se champo tum so na behwe DNA no ye beja bibia de ama me se champo me se champo na be DNA mu akoya DNA ne dia ba ne abekenka na fidie yi so na nya akura enya papa yi ba Abraham no me say me kwa bia papa de be faso bia me sumeta papa echi me o me ze champion odifo me a wonni mi so no kwase na Abraham pa me da say who da say eh doctor don't pray dem wo papa woni hawo eno de se doctor no me ameti yayi doctor no nya madanfo na Abraham pa nya madanfo na nya mami so adanfo enti sa yade yie ebeto yie no eno ane ade ehia because panyi te sa wo de akura bi entimi ntina baabi na ono nsusu ja entutu futuro ne abo ma park so abusuafo ko Jack Farmer me pa cho opa aposen papa pa de atwusi ama wo se atimi atoso a me pa cho wono mo chako toothpaste yankasa ewo ho ebeboa ma wo se no atimi aye fitaa sanso no mo wo fluoride ye no ye regular eno nso so ewo ho me pa cho de wuru ye no mu nyina ma afo hye no ai kojak ewo bi eno ene papa no ma menka wo se procode ne nso so da so ye adwuma enti mesra ma nko pharmacy ne yanka nkyira wo se fufure wo honie me pa cha wadaroma kai se eye procode eno nko a ene adura betimi abo amatipa ne pepuna hodoro ne nyina atimi afiri so akọ ahoman na frɛ na ne mpanyifo eni enkomo 0531 069945 na nampa cha madaroma papa nya botre ma me 0531 069945 Lawson Herbal Center Wadaroma the Virgin Doctor ena ekasai me pacho abasobodi en de wa winim say Lawson de waji bebre na delay man capsules ebe adwa so no aso mema nyina mu ama mema timi aye mema mapa sanso na Lawson Law Care so etimi aboa pa STDs na STIs ahodo na say ye ode puane ade ye firi ho ama obi ho etimi atono enti no bomaden na je wode Lawson Herbal Mission so ewo ho Lawson no de nya obi na beka akire eye tatahwe ankasa Wadaroma ne duduo mu no ahoman na bomodian na frɛ 0242133577 0242133577 EBA phones and accessories Wadaroma o phone no condition e wo mu no enya papa ade ami ye meto ade EBA phones and accessories Wadaroma o phone no baby in state ni nya no abomodin a na ese won so wabo awura honom wonom de enye peke nkran ye mo minimum yi usika nyina emfa mfiri wo ho Wadaroma 40% to the to a ye be ma phone mu no dwan ama won so ho atimi atopa sanso na phone ho mpempra de nyina wonom wo bi wunya wo de a wankasa be hu se EBA fo de mo ye authentic no ankasa kuma se Wadaroma Central Prisons Runabout ejakumba bronsan na mu uduru honom so a ye wo ho bomodin na duru ho kokoje wo de frɛ yen sesi Madaroma kasa wo kanyina na mu ani EBA phones and accessories ni nkomo wa ahoma yi so
0200 689 170 0200 689 170. Grow fine was say obemu wanyini fine. Grow fine de wonim se mojadro papa pai wodwa so eno a ene grow fine won saka bia obeye kama ye de Ghana koko na na aye me pa chaw se obu nsa we ye oba na emaye grow fine ene beje woje wode na bibia ntumi enye kama emfama woda wontumi na eye grow fine me pa chaw wo hie ka na abomoden age wode apomuden ma pa ebe ma ho asisi wuso wo so de enoa any grow fine digital herbal center yen ye di grow fine abedwa so frey nsesi 0244 596532 0244 596532. Adofonom ye the phone lines ne betum de amount enen nkomo no bebre ne yadie sen na wonsoso hu de e wo fie me the phone line no to mama adwumakuo bi na epe obi ene no aye adwuma wo ye babunu no wasiso won hyada ne bibia ya wote pechi number 1 ana no metu ahojo trade ampa ye sokoban ampa me a me pa chawo de hiansa wo SS certificate adwumakuo betumi no wa ye adwuma pa ma bibia atumi aye kama e de amount fresesi na wo de hie bi nya adwuma nye 0527 996399 0527 996399. Best Brain Publications Limited. Enwuma papa naka agi atumu no Best Brain ensa noa me pacha akora ne ba bi ogina bia say free crèche ekokosi JHS ekwa SS nyina me say eye Best Brain subject ne nso ni nyina so ya tworo ho nwuma papa e de ato ho a oba ne nya bia in fact obetimi adi nkunim pa e wa adesua kansie nim me mathematics science English bibia eye Best Brain enoa na wuhia bidima for herbal center doctor what the time beto yade eso na wasa amana firi ho e de amount na bibia nso atimi aye kama wa wonim say bidima for de yade bia amfa na fichire da poku ase mayira nkran wonom wo ho sanso na kuma se ebu akwa agogo an ye wa ha ene doctor ni nkomo ahoma yi so 0244774282 0244774282 Republic Academy City Montessori ayen no yen ne de entity abefo entity ankasa ema nkora motofo ama wono manyini atimi ababa ye abrempon enti curriculum na nya Ghana de enko awo Britain Cambridge de enti international sema obane nkobia kwa nkosua de ehuhia mepacho Obom Road ye ben Lamte Hills ye waka so amasaman kwantempo no eso empanyifo so ni ombedi nkomo a na ni ahomen na wo frɛ beje ntete papa efama wo basa abre 0249282329 0249282329 Piwak garlic bitters onsankan wo dia garlic adro papa no Piwak ene de abedwa so me pa cho high blood pressure ne menstrual pain asthma kese amroso stroke ni nyina Piwak garlic mixture na bitters no ene etu ase de ama kuma se de ba bia obefa bia ebi wo ho bomode anaje wo de garlic adro na nya Piwak de a da bi twem mento me pa cho ye glass ebo nti wuto a hwe eno nso enso se ne ye be ya obehunu se eye papa 0248928824 Nana Abrampa asemi ase eya yensem bebre na mepese ye kwa ahoma no so ne ye kokodi nkomo na asam no ase eya ye bebre adentra de papa de ya ye ken nana ya won se nti nana me ka se ewi ase ade bi abeye bia no wa beni ye wa hwe bedru ba bi no na o ko je visa mpa abon se netetare ho nti eye se apie hane na papa ati ne ma bi ase se obetimi aye amazundua ba ebi se ye kan ye ken akola bia ho na nana ya was starting ni say ni bia na efiri he say ko ba bi foforo enti won hwe na ye ontuatua ne to na asomdwe mra me de na ha me pa ne say ebi kura na yire kura nim se wo foforo wa akire wo ebi kura na onim ba na makura ne hwemu enko yenti won se nam afidike so afa obayi bete say papa ne ubedi sofo na enso wakwa wo ba bi a minimum eti ebeye se obeba bi DNA test no na somduaba na se nyame sa wono so a etinya tra na ya adwuma na kosi awiye se nye ne obayi hyehye nkom wie na fe ye de we bebata ho na so obani kutire bini ana ade fita atuato a maame anu de ye ntwema o ye be mu wo hunu se de
wo te hono ma besi atoto ne ma afa etene nipa wo si unya position a hwe wo ne ma bia wa ye na konsisi akire mini abi de se asema make mwa ade bi hono ma wo ya mo konsisi po bi wa akire wo wi a me se champo acha se but se wo kra wachi ansana wo be pia monten wa pie eti di sofo no enye di nketwa se wo be fa di sofo to so a enye di nketwa wo be di hini wo be da kro nyina no ne de maw enye adwuma ketwa wo ye so pani ni nyina no hwedia wo ye yie wo kodi prosia hwe prosi na di wo ye fire hasu na di bibia wo ye bia ban mu mpanifo obi bia hwe no ni ne life so de be ya efri na kro no obi tretre ne nsa emehwe so de ko fansamba mami he ensem bia production line ensem bia ebe ba no sesi eh hwe enye papa ho ensem nam akire enye papa ensem ho na me pese me kan se mani party hwe production line no se de nipa bia o mu wodin a ekrofo de o mu nsem efrefre no o mu hwe no mkototu o moto o mu hwe no mkototu o moto papa idi e ba na nkrofo efrefre se mo case na mo case adadada no man ko kan ho mo ko hwe no mkototu o moto ye pese afie we se ya nyene ho ko ne kototu ato bebebe no a ye ko masem mo mu wodin ebititi radio so ni adi nyina omu hwe no mkototu o moto ansana daboni nadu nana ya kama omu ntiase ansana daboni nadu mesre obibia medase nana abraham pa wonim say 20th September virtuous women wono mu ye nhyiamu kese de apaya ankasa agufom na nya agrokra ebi yebekobi na edi ba ko a mete ya ma mani agi bebre ai eye ye ma efi on ejinam na ese da no adaje ankasa nheda eni poso enti no me afi na mahunu nti atonso Presby Church ho ye nyina ye beko honom na dwumadie ye de ho akwakohyem na ye maame prophetess Nancy Owusu a wono na agi ahogwo na ai sama me we o ye good enya agro ne okata nani ankomhye no abusu enya agro na ye nka kire atiefo ne ahwefo se obi opese ohu nyame abasa kese no dwumadie onfa na ni kire ho na wonya duwa bibia be ye fine na pepepe ya hyase ye enti no abusu ya mesra wate ye nka na dwumadie sane ame ikobi ma efejina mu na wonka ho ma mesra obibia na pese obisa afra ho mai sisi na ene mpanyimfo ni ho nkomo 0542 234705 0542234705 na yenko ahoma ne setew sane a wo ka se amanfo asha asie sesi enso frefre omo maka omo case ya omo meka nkyere yen adofo no wobetimi ede wadwen kyerɛ afa ahoma so sane ada ene wudi nkomo no 05 eja memo akwanya uni ha okra 05 Mada Roma 0548931931 0548931931 and I say 0551931931. Hello, good afternoon. Anaya ne odom me pa cho me mama ha o. Ya eja o ya jo so ebru. Pa cho mo ne duma pa mo bo. Yeah, that's say. I want to me pa cho me ka sa fruit teach me ya fam ko kupon. Yo. So na won se mo bo man Ghana pa na nso mo nkomo no fa ba bi esi pai kakra. Yo, yetie o. Ba bi a tire ma dwen kakra ye na ya ne ge no ne bra na wade no atemu na na ni nye ho because ka wo de da yetie na ware no ya ware ma busia nti telefon so bi kura ba wasem di kan efre asem no na mu nsiesie ba na ya papa hwetie me se asem bi aba hwetie me papa utie me die si ye die okwatwetwa obi die obo obi dua no se sei die gina mfimfin ankasa ye ba na egina mfimfin no enti so obi kun obi so obi bo dua eba na egina mfimfin ne wose ye hunu kwan a ye de akora ne befa fi se die sei ho no akwada ne die woni ho hwe be ba cho what mase enti enu ya bia ye hwehwe matewa feel but now we say numa afanu no mienu hia na obu akan ni papa san ye kan ye se be ma na mra what say be ma na o se won tia se ma amete mi sam pa ya fa mu dia na yetimi aye no enti papa aka se ya kan asem na chia na asa wo ya ma na ye me ya oh mate okay mama ko so fon so de no so bra so fo de so fo de no so a good advice na modern man na no korean say na Abraham pa han han na ni dodo yen hwe no say no bu akan kama
ne mu ba bi wo fa papa no mfi a wadi ani bi a wo sa wo de ma no esi ya me bisa o guy na ono no be report ma mo no ene mu amo te afidie no so amo kana sem no no kwan na egu papa nanima papa wo asem no woni mu wonim ne enti papa ba ha yenyini mfiri so nyasa nchiremu ne bedo so papa e wono wode na asem nam e na we ya ba beka ho. Hello, good afternoon. Hello. Onye na me pa cho ya mu akwa abaye ntie we. Bacho me jesu. Yo. Ipacho asema me pese Miss Chemaju on say. Stop we di nya abaye di na pese Miss Chemaju kan. Yenkwa. Me bo ablampa. Apaso because ablampa we hu say papa ne sofo. Yo. Na we hu say abaye di abaya. Yo. O ka tinye e pepepe. Me won vim no de kasem no. Na mo mami a wuti gemu no. Na nka o pese o ya ne say sofo abaya na nka o pese o pese o be kana abaya e sofo no die ne kese. Na mo sofo no gutu na aba fada ma no the sense no panye di man abaya die ye beso ma bibia ye kama ye nso so ye da say. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Wenti mi enyina so. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Oyina me patro mi entie we. Me ka se fia santak na kutu akini. Obrempo mi tie wa. Afternoon. Obrempo me patro tie ye entie wo ho. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Na kura na asepanyi. Yes, ansemu. Hello, good afternoon. Mommy, I your birthdays and why? Yeah, your birthdays no. Mommy, I'm so no swap baby at yafa. Kafra ene opanyi kase na odi na wodai na ene no wanya 70 years nipa obenya 70 no IBJ enya de da ho saa o opanyi kwaku kire yama wa woda pa epa aduan na busua panyi eno no ya wo samfo aduam na ese enye di breketo opanyi nyame ahyirawo na ye kwoswa na ya kase nyame nkwoswa na wonhyirawo kopem se ubedru baabi a ewo se ode edru wei afri Mr. Yim woni abusua aduan na abusua ni nyina na aka won ho abom ye ne Sompa TV Sompa FM ye nyina ya ka ye ho abom na ye ma wo awoda pa ene efiade nyame nhyirawo bebre na onya wo kese adofo no sania phone lines na ekono nyame adoma adwoada me maame ohini ni adazo a ebedru ho no na ese waba na oba tan osande yen etufa papa ya fe na the picture aba ai enti sane ameka no maame ya mekomachi a enyeye enti nyame ya adoma adwoada ye besan ahia na yatena Sompa Nkomo so na ye hye mo bo sensem no sane sitie bia no ye de no kora ne ye pe ye bedi akire pepepe sane ye be ya ne ye ba ye nyina ene dai ye benya ano pomasi bre sa bre dia bre dru de na ese abusua aheya na metimi edimo esie makramo